me say ya fumwa ekwe kroma nti wo ma me nkasa ti mama ne kwan na da wani hwa me ba bia wo de wani hwe no enye ho na ne kasa wo ne me na kasa ma me to aso de ya enyina me nwe ba ha enyina be hye ha ne se de ha me ankasa e na me be kan akwalai okon school JHS ma me so boduamu emma me ebi ana fe na wa join ye ya wo hwe ye obregime die e na ye juada mu ni me se du juada se ya na nsam no abubura furuburu pata na eye amabonsu ne baba ma ene ye afumwa ne baba ya akonyem wo manyima chese nyinse no nsam ene ye bebre ene nyame ayadom oso akwada yi oso akwada yi afede akwada yi se akwada no enye bema yi dia anam so ama ene asam na bepie mu ha na ye hwe na ye ma asam no obey ti bi kasa akwada yi eti bi kasa kire bema yi e ka se enye ne chansu su mu aso ne bema yi ansam na ne enyan ene se esi nkonwa ye die no ti ye hwe ne nsam ewo mu no soso eti tam gochu na adwumadie ne ni nto aso na ye hunu se ne asam na beko ya fumwa adam obani abaya no ba chai to aso e the school ni mu no be mai makola ya nwi onyin say no 15 years wo ye no ma nya 16 years asam ne ha me etibra onyin say no ana mde ko hospital no me se wonya 3 months ana mde ne ba tibi ba ye no ana ka chen so won kofi na me ba maami o maami ho mu ni ho be no ti ho na be bo na mane se asem se ni se na asi ti ama na okunu ba wo mamane wo smate etibra wo maami ne bo na mane no maami na wo twimi no kana me ti hu mu aye hu maami nam se eno ida sama be down wo so me ti hu mu aye alen wo so maka kire wo mo wo mbeba na so ana kolen fitian se mia kakra me hwa kolen ete du pempen so bi papa no ba afie ho no sika odi ka de bre no nyame ni 1 million o ka se no won fanko hospital atan ma hwe na mana ko animu kakra a kire okoba se twa kai aduro kra se wo mra o meto a ana se wo ma no krata bi so famra hospital o twetwa o de ba bi kra tua se 500 a be tua 250 am so tua 250 papa woni e bi si na nim am odi hu ya kwasi no be be de ko kire no o se de na ye ka se montu ya we said wo ko hospital ni kire aduro ma so nkoto a ada nyinsa no de aduro nko ana wodom maame ada onyi mo ye no oni ahoden le be nwa nya yi papa bia wo ni nya se na no wote enti carry de bi bai pa bo so me say bo so me nwotwe bo so me bienu 4 days bo so me nwotwe ene say na wotwe bienu ana na wotwe bienu aha na 4 days nye wonya 9 months ni bia na na kwara no eni se na no wote na doctor na ka kire afakra na ne homo nsene ne nioma bi ahyase a enti enyi kakra na nyame abo akore ya wo afa na ho afa na ba enyine de nyame ase na ka mi hu ye akwala de so okọ awo so no wo a na maame ne papa no obakofo oba na oni sika no e de na ese maame ne papa mo yo bo na ese ka mo hwa akwala ne kakra ebi antimi ama mo beba e wo mo ana mo de bi aba to bi kra timi ka se we de ni mani ewu mitimi anam so ye fesika na ekohwe to wakoma ne fa be to akwala no so eye papa kra we me friend ka chance papa kra je afie ho ba o so oni sika enti ka kira papa no mre fi o me hwa akwala no ka kira papa ka kira se da no ade kira na papa no ba ho no be hwe no o ba man just 200 no le akwala insa so enti ba jure ka kra ha me ne se enti ma me ka sama age akwala no mi hu se ehwe no enti mi ko yi papa yi akwala ni sika ma me ne papa so enti mi hwa akwala so ma se ma ade se mi gibibie no de tosum bi no so akwala me ka kira o papa se we ni o papa mre mi fi ye ho na me no mu ni nkita ho e na ampa no papa ba na me ka kira ne se akwala no wa nwe suku wa wo ye nyina so fra kwekuro ba so ha bia ba to bia ko ntimi stra wo ma na fidie sika ene ntoma se de da cha akwala ne pagya na me te no a ono so benye fidie no ni sika na ko su adwuma na me so ma boa na jama te me nana ana papa se oh ye kwa ni mi se asade o sa ho ye be yo asemate o sere ya kwa se ye kwa so be me asore ko na de o to ya ne akwala mpa boa nko an o to ye eni ma wakwala hu nyina so ojimu ya hospital tade o be ka komata ni onyem ya tade
bibia da na nioma akwala nioma yeso koto ya nsa na wo bona mane so on for 2.5 mra bi akwala ne niema no de ma ne ba asa ne sei wo ka so du ka yeti a obeto asade ene pabo na ba na me ka chen sei wonu bibia mu ana akwala na so so oto atare pa ema na obenyina na ntinyina na ne pe na wo sa akoto ne osa akoto chena to papa pede ko a eye ana wo ti ase ana me koto ona ne kama na ti ase ana me kokoto ade bae ana ba agwazi eya no koresa Oshola bi. One one carry. No one. Tenase. One one come one say untimi nto atade ye yi. Na de na wokoto wo pese oto atade wa ma me anto. Abema wasi so a wonwo da. Oh yeah, like to me me say. Na bibi na like na agwazi. Me say fe na as a me share abrabona sintino. Nti say bia na me dey. Me ti ho share ma me na bi say even kwa no. Whatever we as a family, so much children, yeah, sign of me team. And yes, if you be an SME, the money who know you be. Oh, mamma, me who. No, I be, and every man also mamma, me who. I remember say, and yes, be a say, be a Mrs. say, I say, once I am here, me, I'm a day, my yes, and tea, Salaman Club, kind of crime, I'm a catcher and say, me fuck a jet ya, same day can't kind. I have pumps and Every cromante. Now, but what to chalk what? Mammy, I'm bones, my memory also. Now, we'll bear you a bear my warm water. Nana, a cran and tidy to me, then one shall sign your money in Anna, Ujamo, no one found no one Jenny. Could be actually mammy and a toy. Madame, me no, me knew a bad you are. Or bad one, me to one, me knew beer. Sabi, whom me trasa. Musumi ye premani ni bi. Mimi ni die wiase komini mani bie. Ankasa premani sase. Ma fo kwa die amaba wa kwa mi ko bi ma yi wa kwa mi ko bi ntimi nim. Si di ablabo no esiti. Amre wa kwa wo nkete sia. Mimi nim se di ablabo no titi mjama ma wuma mu 12. Eti nim die akọ. Oti wei. Miti we ma wuma mu dumienu. Eti nim die ablabo na ya de. Ene de wo ka di ha. Minim die akọ minim die ye ena minim die nye na fe se de waye utrimi etre sa akwala no nyina mama me down cat etre sa akwala no se bi woni bi enti minim e wo papa eso ni mu a doctor kanu busa se e won na ye sei doctor kanu akwala no koda afijase wode ne koto afijase no na yes na wo na yes mutu asei be ka kire o madam tie ho no oh di ka akono me kruma ni 2 million and what they call 2 million ade tin ya me kono be nka ma no mo no anka ade min control ade tin ya me kono 3 million am de koma no woni sembo a Uba no bisa no ono na frɛ me ka che wo so am ma me 3 million so family me enso ba wan ka so no na de ba wan mama me 3 million kasa ne ga so ayi na o te hono enye on na de ba ye enye kwasim na de ba ye ya abusu asem ade na de o ma me ka no de ne wo nka ade na ma me ka no de ne wo nka ama bonsu ade na de ne wo nka ama bonsu me da me ka te so baba ba de me wo bi fie o ape papa bai me se me ko fa me ne ka ne baba wonye mo to hye me so bo me na ma me gina wanka aso anne ma mante akuya ba me fie be di mata ne ko na ba ko na me kam de bo wutiri ma wo tanti e ka ba so ka no so me pira kai ko wo da fom na ho ka wo da fom ummuhi na ade na mo o da fom na say so okwobo opemfo no ene okwote hweye na ne wo ba ne de wanti anhwe ono de wanti anhwe ya kasa gu microphone wanti anhwe na wo firi wo fie aba mi fie aba ba ba ne de anye na wo de ye ode ne ko waju na ko bi dia ba wo so ka che oba ne so wonya na ono ne de anye na wo de ma me ne ye no eye dia wo ma me ne ye ama ba wo sia so aboka ama ba so sika ba wa abu sika ba wa abu e so ne na me ahwem ne gu ma me 20 million da ho no de ko so 20 million uba no 40 busa uba no ati wa no se ne nyemo ya ne wo e kasa no abo empapa ko ma me ya me so so aba ase enti na ase akula na ne me wo no nyina wato atade me ba na atade de kwa asole baako ne mpabo aba ne so atade ma me mo wo me di matam ama me ngopade ma no ba na e kasa no ba no e na e kasa
ne ba no me ma me 20 million down me nyam ye nyina enyo ma ya to ma 2 million anti so body ma me kwa akwasi me fa nkwoto to ne o ka nyina na ase akwasi won kasa me kwa akwasi so akwasi bempa mama bemapa transi aso you are too relaxed transi na ababe wo na anyem no wo na anyem no ujitum sa wo na anyem no ujitum ante kachi wo na anyem wo na num ka sanye wo kasa ehwe microphone ni sa na num kasa na wo num kasa ye kasa bia wo num kasa ye wo num kura de bi wom kan wo num bi wom kan de pia ba no wo num asem na me ba pa de ama wo num asem etimi to fishi ya e ka achile wo nsem wo mo num pa akua kuro ante sorry jina wana me hwade yeso wo papa ampa na wo fa de wo bi wo fe wo de fe Facebook bro ante wo so hade so akatare no guso ei no ba na kama na wano ya sa meswa wano ya sa me ko jane wo ya no ho mi fa no ho be ante wo me fa na wo me fa ho wo me fa ho wo so ba ba de ma wo bi ben wo jan me ka se na wo du ka sa wo fe wo ti so ani o ma me na no ho atare me ma o ma mu du mi e no ma no wo be se na na wie ya wo bia me me to am chwa wo nka kai amabosu bra wo chi ya wo de nam wi ase no wo be bra pa na ne ma nso Computers, Granny, dear, drink responsible. What are the bread? Everyone count. What are the bread? We don't cry. Bread. We are saying, bread. What bread? We are saying, bread. Party, you know. I'm talking about what? Me, can you go private? The customer, my phone, one say, oh, Ska. Did I question? Amabosu, Ante. Ama, we are too beautiful. What you say? What did you say? 16 years. Who of a papa? Men Casasa. Oba no more friend. I know when I will be able to say Maybe Baba, Kobo to go on your mammy, I met Kobo to our mammy, I met you. No, I didn't buy. Yeah, that's not yet one for my messianic. I tell him, what say you? What's talk? What say if you talk? What say if you know? Juma. To walk on the bed and once on the TV account. If you talk about let's talk. I said, I'm about Nyabotrene tire panmuka. Amabosu metu kasa biem. When I be a sabla basu na mo kwabonten. Nyabotrene. Yeti mi anya kwan asiesie kwada mienu ntam. Wan kire sa wo ye batan. E de na wo ye. Ne ba wa yonko fa chachani. Mame, me misa wasem. Hey. Now so wo je ka wo tum. Hey. Ada ina wuti. Amabosu. Ne me ka no wate. E say no kasa no watu ade no. Ne wo kanyem so asem kra kasa ma biem. Ana yesa bata wo emamudu mienu wonya bata nketo o e wo so kasa sa wo ye bata ne mudu sa brenka wo to wo de kwa ne de abrew wa kasa ma mani age me becha wontoma kwara e becha wontoma me becha wontoma ne ya oba wa wo 12 e ya sam keto a me becha wontoma na ntoma de wa ye ntimi nya mfa nchew
men ka sabi ndise mabisa wasam ababa yi na me so wo megina ha na ewiase nyina hye ne ho a efe na me misan say edie na wone ho nti o ka kire ba ma yi se nya ne so nam ene no gifty ma ye se akacha so ho ofenti bebo ha yakeka bidan wachi na me hwa de pagya wade no kosoro o top no na me hwehwa shanku so no Facebook from umre ababa ya na no ya no he eto egu nachi hips no so de mu traka ma enu ayi ama mercy de no da bi we de ama de ne de da bi enu ama mercy de no but we so no eye kama o de so ne de won fa pa da wani sei na me hwa de wani mo fa wachi efe ada na kasa sa enu ti na aka che be me se nye ne so ba no mama be akwasi mama ne ka sai o se yo ko fe na me mama ka sa wi ye ba na o se wo ba no o che me ba na ana me so me se na kwasi no o che me sa na me ka man ka se nye ne so ba ne wan ka se enye be me ye betie audio no mama audio no nsu so wan ka me bo a wan ka se be me nye ne so ba no o kan ya na wan ka nsa na yabone no se entokwa ne ba ni yenu entokwa no e ba ni yenu waka kire be ma ida sanya no so ba no me mie ma no kran kan kire ne be ma wada wo so ne wawo me ne nkasai ne nkasa ne nka e o ma me na me ne e so ma me na e kuma ma no entuma ade ba ye entuma material me mpefa ko no akoye entuma material na go na ade high target me nsa agu rubber mu chiachira manfo me ma me akuma hu me ma me na kuma hu na wo hu say high target me nsa ma hu na si de wo ka bye mommy be friend ye friend auntie ya or ye promo before hospital bye me call na o say gina ho en kasansa enra ogo nso de ntuma san ne ba mu fi oni akosi na me say wade ntuma mienu yellow bi a is a flower and blue bi sa ana mo de ba na o say wo ha sesi an ode ntuma miensa aba ba kire me say wade bye wono ma me say mo na me so auntie wade ntuma mienu ene bai nti ntuma miensa na wo kan di minim ho hwe nti ye ba na ma me ye daya na ye tena sia ye kano ene eye ya wada ye da wo kese no ase kwamba se ye adom se na ya wo nso wode ache ye na ye da foforo ya wo kese no waye ye da na se pi ba bia wasom aya wo hwe dwumadie aha eye insure FM 104.5 na ena ya wode ye tena sia eye obra dwumadie se de daya na ye tena sia ye de nkomo no ye de ebremu no eye nsiesie sanse ensam na ya na ye tena so saa no ye tena so a ye hwe ne de asomdwe ye de aba ye metena me fo bia da pa meto abontene ena wo ye se asemase wo bentene na sam ne sei na wabetrem no wabetre na semu na yesre da bi ye bawiere na yensiesie ena ne nyina no ye hwehwe aloyafo atachire wonum so tachire na ye busuamanso ensasesam awade batetie sane tie biada aloyafo nimdifo wonum tayachire ye wonum hwe na somdwe ene siesie aba nunti ene ye ya na ye dijuma no na ye bawie na ye nigye ena ye de eko eno da ye tena se e wo fidua mu na enkomo atetirefo so efri ayija ade baye ayija methodist asori na chi efie bi e wo ho enwo abedi nsensem e wo fidua mu eno ye tena se ye siesie ya nipa ne huwo mu no ye fra ne fon so eye eja Paul na ye fra no opeso wo ba na so bre ni nti ene eja Paul wo fie ha na wo ba ye nyi wo no nko anenam wone wonua eye Philip ena enam onua panyi ena enam ni nyina ye enkomo a ena maame Azuma Faustina Azuma wode eba ye se wakọ han dan watena mu fie mienu na fofia nto wata efie wura no wato na no se do na wonim ne yakote bayira humam abusuafo ne baya yesetu edanketu en kokotena mu wompa no dia yenim ye beye na ye pese dan ye bu ye renovation Azuma se funu no
anase de wawu no 75 million ena misika akodi ni ho ti se muntu a meni asem na so misika no ena nka mo fama me nko pedan ka tie de o ka nti ase wo ba busua no se da unfa sika bia emfa ma sister panyia wawu no ena busua no afa no ni mienu nyina wa ha eno so wa ene nkomo no eye 2 against 1 eye mama v enso wa ha wono so ye busuani sabi maami a wato nananom se do enam so case ni nyina aba no ne bankasa wono so fie no mu watemu bi ene mu nkoro no ba wase ya buro no na wana buro no akeka na chi wase Paul no wa ha ne ye be konsem no ye dom suko ebre no dura mema eye big mama wabam watena se dada wabetie sim na sofo so ba ye be hye se de nkomo no tie na ye de da ato de edamedin no ye ba kope se de munim no oba dwoa ene medin team no ya solid ya ye de dwumadie no ye de ebremo Facebook team no wo masom so bodue mu empire wo mu kwakwam sa ye dwumadie no wo no mato apete uncle DJ Amofa wasom share baby bia wo bia usomu a na wato apete ya to dwumadie no eso sa na etumi aboa mame Faustina Azuma na Azuma baha wachane ni ahwedan sa meka wachane ni ahwedan ya enye wawu cheze wahwe nchai aso hu abusuafo no minim sanibu na afuo sade ye o eni chie bia wobubuo ma Azuma memu akwa ba mama wasere awiai na ene nkomo na ye ba bedie no lest I forget enye nkwadasam aye ni brasam pa ne yesi nkonwa enya nkwada sa bepacho wa wode nkwada sa mo be adwuma so no bepacho wo be gina nkyɛn fi sene yatena se no ye be hye na somdua mesra mo pa ye be kan tamadi nse wonim se wo be twantro ma ye hunu fi sene no wa be twantro e wo dwumadie no so no ebi a wo kɔ no na de bibi na ekɔ fi tiate ayente akwa yenim ne ya yente ne edi dwuma no ma Azuma me ka be hye so wo na so di sika mafunu eti me ka be hye so mama wakɔ babiem na enna wo ba ha no kura wasam no ne yepe enye se bia nipa na wo awie eti wo se bi di sika ma no wa bra wo fa sika ma no wodi wa no abayi na no sa wo pese e fra saman no ne ye fra saman ne ka se be fra no wo yia no tie pa no kura bo asem no motofa na ye ntinsi abusuafo no acho mbre bi kakra bae na mami amotoi na oye maase kwasam je ye na nkode membe bi wo omo ho ena oye se mema ni sika na nkwara ni frango na bae ena o mema ni sika da on fankwara no so mama na wase no de wawuo no ena na ye wase ni nua na o me bra waru o bra ena ware no aware ni nua no na wo mtu ni nua ben ni nua no ho ni onwuye oni onwuyi ti wo bra na ware ni nua ya eya Paul yi ene Philip yi wo mu nso nua se ne wo ye busuani to awasam so enti ode da na ma sika no wa hye da anje no bum sa oje ni sope enti obae no de odi kanji ko bolga no ene vrongo no ana obae no se ene mema no e wanye afunu deda ewo bolga enti mema ni sika ne bi nka ho na oba me se ma hae dan ma kotom asase mi ntimi nsi to oba ma me dan atena mu akopem tama mesi me dan no na mafirim ana me sampa no san ntimi ko ka kire ma vi se o ma me se me ma ni sika sei na me ma ni sika na awo se onu de onye paper manipa nti onye paper no ebia na bibia kosi nti ma vi tie onu ma vi nsusu na ekọ adwuma no okọ mo koye adwuma no efunu adwuma no okay ti me de ma na me ka kire ma vi na echire ya me san baba na me yese ene o se me sa sika no na anu no ndan chan okay na anu no ndan chan na me wo sika me bebe hu no me ko fa sika mbra na wo ma oba na yi dan no anuama no wadan no nti oje 6 million obeyi 100 cedis ama de oba bebe sesa anuama no afiri dan no ne ya penti na dan no wode ma utuaka
utia dan ka dan there be 6 million na me de man eno na o se me fa ambra na 7 million na on de wagigi atututu kwan eno de wayi eno na atonchen but utia dan ka na wantua ka dan ka na man 6 million 600 what's not dan for how long me ma owu ye na ansa me ba betena dan me nyanya 1 year so utina dan mu nya fekora mba enti nunu ama na omu mienu a mo ba se ye tire meeting no mo se ma me kasa na me yebusuani na me ni omo wa ma nti ye ni ba na me frɛ me bra se me bra ye asin wawu e na o send 10 million ma omu nua ba ne se wonje fa entoduane ma nkwara no o send 10 million no enti ba ye no na me ka sasa no omo se meeting de me yi hu frɛ ma me kasa ka na mpɛ me kyerɛ saa nneɛma ni nyinaa no ka omo nkasa me ntum firi dan ma anka saa sika ni nyinaa ka me nkyerɛ mu na omo itake me sɛ me ntum firi dan no kwasa me nneɛma nkɔ ha no ma me no wuye ka mo ma ne nya afe anasa mfie mienu a wo bai ka papa wo we kura mpo ka de no hu ni asam bia na we ni bai no de o ka kyerɛ sɛ me sesa me nneɛma nkɔ ha me nya akwara saa unu ya so bai unu ya ba no odi onim papa ya ma ne ketenkete nti no odi dan na do me sɛ ma me ya tinamu kopem tama wo besi wo dan wo dan mfie na me ma mfie na so wantimi nsi wasase ne dan so aka ajiw ka foforo ba asase kan de wate no na atwenchen kura wow ena ye kaka na ma me o ka so ko ba ma paper na me san ba ye me ba na ma me no ofia nto fa said no kom na owu no ode sa fo na ma me ansa na wo into we ba panyini we ba no me san kura me tufri dan no we no oni bebi obada nti me tufri dan me de dan ma ne so wondem na me da campus nti aye said aka da kakra bi na campus for epa me say ye nyina ye nkofie na mba no ka chen say and the dan na ka say me sesa me numagu on ka kire ma vi no mu na omom gisafo ma no nda dan no mu na me dan no mu na mama vi no ma ampene na papa no da abonti na me ka papa no pie da abonti na o de me dan no e ma me kula na me san fa ne kap o sa ma me dan ne enwunu na bisa se me mbo dan so ana me pekope carpenter ma no se me mbo so na onim se obetutu dan na de na o sa ma me fa 2 million e san de ye dan asa de board dan we wo betete me aso ba ye papa papa ye de nyame papa sa dan no de ma wo no se tukomu no dan ne nwunu nyunu ya mi damu no wo damu no nwunu na de ode ma o se tukomu na no aye dan de ma se tukomu na no kura so me nuama kura nkomu nuama na wo me na kura ma fa ni nyina mba sa dan na ne sesa de ma enkomu te no sa anu no so ma na ode ama o se tukomu na me se me nko anu na nya no na mbe hanye enti aye o ye da o sa bebe o to block ba na me man 1.7 say and the onje fanka for so me so say da bi me nje wanyi scam anto wanje na me hu sa papa we adwembone abentino pese me tukom no ye da na che say no aye ka enti meko sesika no ma fa ma me kura ma me na ma ase no metimi dia hwa bisa ma me ni timi ko fira adwen bisa ne ba no o timi ko fira adwen oba o se azuma tua ka sawuda me no wa tua na me yiska tua bisa wo pe am yam fra ne ba momi no baka oti no ogigi sika ma nkrofo ede otua nipa ba ku tua 800 se da nipa na ntua no wa fra me azuma ni asebesi we wa mbo wo 800 saneme na mame so boduemu emame na etiefo ene ahwefo edan a ye ka ho asem yi ye siwu nkonwa no na eda TV ni so no edan na wodamu no yo mame azuma edan na wodamu no na eda TV ni so no edan a woni yomaguma wotimu no na bia ni twitwiri mu no yensili ya kwa chance keke we fa ha say no me na me top la wudi ma no ankasa na odi boy ye ma wo see ndie ye block o tete me fa ha odi na o ma me da we ya de awenya dan bia me timi na ma ntu aja o fi me su sabe ko ayi uko hai uko ye adwuma otek na se mazuma kasa shamanim kasa se uko hai obi dan wanwu a na wantu a ubewu na wajare da mame wasam no awreho who share we ya mame wasam na awreho because me shut down here that TV no so abusia branch 104.5 edan ya yeka ho asem ye de atoso bra na me hye bi edan ya nipa ba wodamu
Edanya ni paba wadamu edan no kura munyunu meboa enyunu wodi bi se obapatu ni nyina abusu woni aba ne kwaro ka chan se me yebusuani ma mo ha me ene ndi adan mo ka kire wo mo me ye betena meet na ye beka no agwazi no ama me anka so se me jai na meet ma me wo hwe wo dan na ma hu se sie no me wura ho me pese wo wodi wodi be hwe dan ni mu bi hwe babu bafu ebo nchanse no so babu bafua ya ebon chance no so me dia ya me ya ne sa omo kwa no ho se omo ka kire omo mpanimfo ne ka asama me nkasa na me mitimi na nka omo ka kire omo nua ba ne se maame no mo ka kire no on pack no man ka machi anka man fa sika anko bobu san san koto anwia angu me prot so me so me wo prot papa to prot me so ma to bi maame e dia wo keka no en solve problem no wo plot akoso what the asama ba ya tena se ne asiesie e na mo plot na so mo plot plot na so bi no de ne se bonu busa bi pa tu free to mama azuma nyabo tre wasam na wreho ya pa se hye ene eja Paul aba eja Philip nso wa ha na ye hye ne ye boa wo what because wo ba dai mu no 1 year ni sawa hu no wo sika kakra kodim eye sika so nya sika beta kodim afenie yes to come from why ye me to yes say die no cry yes to come obi tim eboa o de ama han o de ama han ti hin say wo ko wo mo so be renovation so what you say tinya botre na yampia me fuacha no amwa me siesie case no me hwe ne nka sam no e ba ne sign na 75 million e kodi hufuo ne ho chese all yeah wo ba ko de vrongo no e na oji iska di bi oje sai oji tu me kwato asase na car to 20 mil 25 million e na wo se me fa no no bo no bosia na o mfa nkwara no kwa na vrongo nti obaye no tu na ba ma me ebesia 25 million 2005 asam na wo kan yo nti wo sa be ko bolga no sa ji sa osanje enu na ne 20 oso ko na say de enene ma me wo sika wo na sata na me de sika bo bosia na me bo sika na me de abo bosia na week ne ya omo atua me na me ne ono na ye sa adwuma no me ji sika na me de sika wo me de ama me na ma me wo so sika ti me bo besia 2005 2000 me de mano a me de 20 million mana na o de abo bosia no na week no waji ama me ono ma me no bo bosia nti oji a no week no waji ama me waje bosia musika na me de ama no waje ho bosia no de ama me na we ni mukura ni ho de na me ne ma me we ni ma di ka bo 2005 and also about 2000 and also about say enti ba ko ne de ka ho ndo otuatua me oje ne sope oje 50 70 and ma keka ni nyina abom na ayesa akurei wo enti wo keka ni nyina abom no e na kosi say 75 million ana wo de mama me ya wawi so ogigi ne sope ne ma na ti he yo ne ba na ti ho ne bani ne nua mema no mu no wo ndo no mu ni ho no mu ni ho bi wo de sika ne ma no ogigi cha sika no na we ni mu ni ho ne ye sai so bodua mama to dance ni ne meboa wo dance ni ni mama vi me mo akwa ba wo di pa de sai ni mama vi di ai mama vi no mum ni mama dia ka ho ye dai mama vi dunu udi no ni di no obo mama vi ni e friend du me fa dunu so udi no so me wa ye fa me Mariam Abbas dunu de me so da me ka ye ne fa me Mariam Abbas dunu so da mi di mama ye papa di ni dunu no papa di dunu mama me kira me tram na nanchan me na nanchan me fa dunu na mo de ye mama dabi dunu obo sisa udini Opa, me na na chana metena me na ye no place na na bianche ni ye no place me na ba ye no place ma me ko wo do ba e de ko to go nyina na me di dachi so me wo fa mu mi ko abro chire o mu mi enu ko abro chire ye ko abro chire di ba ye di ba ye ko abro chire ba di ba mi en sapa ye di ba ye na sa sa tene so ye di ba no ani di ba ye na won nyina ma me na si ye me ma me na si ye no o ma me na si ba ya wo ye ti ye ja da no tu wo ko ni ya wo 1975 75 Benny April any a woman and don't know your age auntie onimu da ewo no and onimu da and so ko abroach o hu je wo to and ma mo bla akata na wa ye dan e da wa ye dan mo be
men di matem o fa me ni watem asem na matem e ka tese ma bobra men di matem men di matem Japo wadawro ma me se mi di no me na me se mi di no no di no ene ma mi di mama vi edi na mi sesi opedi di agbono sesi ye fa ne say agbono sesi ni di no no di no na wo dunu sa na efre me mama ya na dunu ye fa na agbono sesi ye fa mama vi agbono sesi ye fa dunu ye fa na agbono sesi awo kemi ye fa mama vi dunu ye fa na mama vi wana ni mama vi Aja Philip mama vi wa so di na ko bon wana ni mama vi no wana ni mama vi di obi ani wenja the whole eja da bi obi ani mama vi no se afro dunu de nyawuti mama vi yes dunu nyawuti dunu agbazoba vi wasere dunu de nyawuti dunu ye papa din e papa ye bi so abadwa cha na kuna se di na wo family dunu no na wo di eja aduonu Philip Sasu Dunu. Paul Efri Dunu. Eti mu nyina dunu ka ho. Yes. Ena maami mo bai wo fa si. Wo no so de mama vi dunu. I don't know kodi mama vi. Your friend mama vi. I don't know kodi papa ni dia gbono sesi. Ni papa ni no. Oni mu ni papa di. Mama pacho. Philip to was it. Philip to was my. Go to your father's land. Philip wait. Man kan yen mama na sem. Paul me tieu. Yes ro. Chese se wo ene wo papa. Mote. Na se wo nyan ware ya. Edin be na obesan. Me papa di na dam so. Good. Piao. Se bia mfa se bia unu ya bema. Na se ono wo papa na tia. Ono din be na obesan. Obesan wo papa din. Ano kwasam. Anamboa. Ondo nyini kura no obo abrewo obo kokoro. Papa ni din na. Ano obesan. Meboa. Enti mpese me wo fa se ne tin ho ase se. O ma me kura no ntimi nsan dunu. Just wawari tini kunu din. Yes ano de ba sha ni din enti no pe opadin no fan so din me ma no tini da bi mama vi dunu ejade din tiero mate enye jade din ye di wa ha ye ka din edin ye ka otimi di ejade eja Paul wa ye dance ni mama mi se wo ohun se mami e di sika kakra ma wo mami ti o me pa cha ya botre me ba o sopa me nya mama mo nkasa me mama kasa okay na me person ne dance ye na wo ka no ye mpa dance kuru yes bible na da no se wo mo jinya me dia yes mami mo wo fa si woni dance ye sampa wo hu se azuma e di sika ne ma wo mama vi wujitum mijitum sami maame de azumaka mijitum sami maame ajinistika mijitum me pacho wa hene ana hu sa zuma o disika ne ma maame tata na o disika me ma azuma disika me ma me maame no na azuma tie fie ne fie bi ben no ebe yen e ho no tie adwofo jo fie ho ena na azuma tie no tie to be me maame pa ke we azuma ne fa me maame te se na kuma na ase prekope ofane plekope ntoni azuma na hwibom ye bibia so this azuma maame na me maame anka no dadane ama no this azuma maame anka no dadane scam no ye nyina so me maame oboma mane me maame ka kire say azuma mani say e ba cho azuma mani sika o maame bo wa mane o mama mane eti o kwazo so be ka kire me bi sign na o maame ka kire o azuma dia ma no ni sika woni ho nyina no me de ni sika mi se mi calculate a pro 75 na ye ka no ebro papa ebro every say o di sika na o mu bia bible sia asa Ghana e no moje eti azuma no o di sika na di man no na so di bobo sia interest na wo so mu wiki no mu twia no e no twetwa no e no mu twia sa no mu ya no me ma me sika na o di fla azuma wo ebro sika na me ka 75 million no ebro azuma no kai asama wo kai wo jitum ebi o jimi ko free ma sama lie eye mama vi eye wo dia dance ye no wa kire sampa ne wo ka ne ye no kore se wo hunu se azuma yi wo di sika mama ya wo kura no ka se wo sese a eburu sa sika na wo ka na me ka kire wo ya bo tere so bodiem asam na ye ka ne sa no ye keka ko baabi
ye keka mafunu nso so ane keka madam pai ma me nkɔ pɔ so ɛda pɔ me mo akɔ aba me mo akɔ aba biam trase ye ma me trase ye piao ɛno ye frɛ wona wonsane ana na wadru ha na me ye gbo yo ye wo ha se be siesia asɛm no sabi ejapade no mo na mo dia enti no enko ba ne sa da wura ye twe ne saa maami siri sika wo mu siri sika ene ade ye de mra so na ye adwuma ne ye di sika na ma no wawu wufu wo sama ye timi kwaji sika bram na ye hwe sama zuma kan ene sama wo fa asia kan wo so mu sei yo madam ayi Nhyira FM ase pia ana ene adwuma pa mo ye ana omo hwe yen so no awesome obi anya aso no ntie dem pesa meka yo ana ahya mabai ana kore ana ye beka awesome ye metwa kontompo na bita ana de ye no so no ye beka na sa de di kan eme de me wo ye kuro enti ni free abroche bae no me ba afia ha me ba Ghana ha me bae no na me sisa na ne ho na me say sister say ye bende oso ye ni bibia o ha uko abrochire fine me ko Italy oh na ko ye na me sa ko France wow so ye boga prekope me fi France me bae eno mo so ye boga na me kuro ban o muntimi mo to ko Italy ena ko France ono bra Philip yi Philip de ono ko America antina o se be one American na sente no oh na gada here no ka che mama vi wow it's a boga se plan me no mo ti ya no abusia Facebook vuo burade pa so mama to aso enti ye bae no na your sister afrey say ye nyina ye mra ye bushua ne nyina ye mra ye ne nuanom enti ye nyina ye bae no nyame asem ye bae no oche fie no oche dan na wo fie o enye se bi wa cha asase oche dan na wo fie o ma na che ye your sister ansan wo bewu abusua panyi tena mu bi ni but apani bi antram ye ne a mwa eye wo sister no mi sister no ena Philip ena wo eja Philip ntini ba ena tena mu e betina na ne ana menua ma mienu no okay so na me cho ye papa wo ye nsia mu ye nsia mema miensa ma miensa okay nanso be ma ba ko de won de owu ye no so yo nti dan no mu che ne say dan kora sai okay ye hwe dan ni na ye 21 wow dan na wo fie ho nyina ye 21 wow enti ye 21 no yes sister no ma ye mienu obia mienu titutu kura mu ye 6 a ebe 12 sa good eje se japo wo sister no oye penichemu okay enti no ye che dan no wie no ye koye no na wasan gye ye dan na ho acha mai wasan gye nipa na edi o mu gu dan wa yi o mu afiri dan no edi nipa foforo gu dan no agye o mu sika agye sika no wa dan eje se ye suma se ma gye sika mre na ye ni bi bon de ta so no ko se o de ama han je se ye de na o de ma ye no a ye bae no aye de ye pe obi tena mu a otimu no aye agye advance e koye no enu echi no ono asa abegye abepam san pako o man advance ne sign no o sa abepam mo mu firi dan no esa de dan no man pako fro agye advance na je say ye bae enya bi somebody dem eche ona say enti eye sa no na je say ye hu say ye ni bibia wo ye papa sa ase so okay aye bedi enti enya abotre ani ka chen so oni oni se yenso ne be wu edi kan dia na je say ne dia na se so onu so no be wu edi kan dia na je say ye be saba sa ne ba be try papa asase so dia kan sa ne ya ye nyina ye tena se nti wo mo ana ye ba ye wo ma ne ye te say Mrs. Wawu ani ye bai ye no se dan ketu bi na mo show sisi ya ye tabo dan na chiche ni bi wo ba ko ana ada no ba ko so da hosa enti ye ba be yiye no ana ye se ne sa da ketu ano ye mfa ayi ye fa say minerals ne nsu ye de be yiye ne ye de be gu ho na che se yi ne kakra kakra ne ye de ye enti ye ade ne wie no na ye se okay enti ye na ye no wie no asana maami ade ne ho ba ye say ada no watu aka na ono obeda dan no
na me say that would you say yet? And that would you send out here or some 6 million. What 6 million, my sister? Paul, a TV, so mammy, and then I can't want some Nenunia. No. Way when I may, I may, yes, say. When I will dying, say, the Ababa one is anymore. Okay, you. To our Samson, ain't you know? Yeah, Bisano, and I say, oh, man, 6 million. And I say, oh, my mamma is, yes, it's 6 million. Oh, and your problem. Oh, they're done it, yes, yeah, dear, yeah, that is done by mouth. Okay, sorry, me, John. And ye, no. I know by. I say, I don't dare say money. Until she him. I know this come, mammy, or mammy 1 million. Some fantastic 1.5. Me ba nya botamami o kan wasman kasa ti ya kom e kire me ye kan sa ba sama kan no kore no kore ne ye kan yan ka yan twa kontombo ha o ma wo say ja po 1 million se me fan koto cement ye ton sen ye ton no sa tam ne ye ton no 80 cedis. Okay, so ne ye ton 80 cedis ano mami was for ma 1.5 me pa cho ye pe no kore wo mu o de man straight anasa wo de ma wo bi no de man mami asem me ka asem no ko nte o so tell me ka asem no wi eja Paul sika no de she wo nsam ana wo de suman o de sika ne she me nsam ono na de sika ne she ono na de sika ma me se me fa koto cement o de nyabotre mami ka sem wie Mika say ya o de mani ka say ya wa ka say ya eja po yetio ana o ma me 1 million o ma me 1 million no ana wo si me fan to cement ana me to cement ana me koto anwea anwea de na anwea o hodada anwea de na o hodada ana ye fa me ana me de ye plastering e wo dem ho me ana me ye because me machine ana me ye machine work me ye plastering no nyina ma o wie me wie no ana o ba na o say and I'm say light no and this year light so me chono and form so this year to yes cement to form no baby a enya yes cement to and I was ma me 50 cedis that time no man 50 cedis no me brother yi and I cement to and I'm a jenny cement and I'm the year man and me brother say oh G cement in sika and I'm so okay azuma first couple and fama me brother no and I am 50 cedis na just walk on me 1.5 sorry me John and I say me brother no call ho e ko G 50 cedis and 150 cedis yes and then like 150 yes 1.5 and 150 cedis okay na just say ono ye mama di mama sorry me John and now o sama me bray 50 cedis no the mama me bray or the mama share or the share me nsem and me the bray me brother me ana me call no ho adwam ana me call Jesus kan ana me de bra me brother asoma me kan no kore say de be ya yes ana me Jesus kan di man so me chon me Jesus kan di man ana e siesie dan light e ye na me amsika na odi ana me de ye ana ceiling na ye boy no so e madwuma me ana me ye ceiling no me ana me boss me o to proud no ba no me ana me bo nyina wo ye be enfie sei ni o be me fa ne say yakobe Yakob afini wo ye wie no obetena ho obetena dan me ye wie no me ye dan nyina na me dem na wo dem me dem sa because na dan ni fie ho enti na me dem enti me dem no na che se me wie no ana oba ye na me ka che se azuma se no me wie enti ye ndai ana wo sa ma me 1 million na je say ma hu sa say adwuma na me ye 100 cedis yes ma hu sa adwuma na wo ye no adwuma me ye no hu sika na wo tua me no so me chon o ma me ko hokura ma wo ye aduane o ma me ni me brother na ko na wo ye aduane o de mai so me chon entino me man ka se bia ma me ka no me ntane da bi da wo de me chon entino wo ti da no na me hu say adan enunu ayi na se da no obi afri efie ho na se dan ni ho dia ntaba me ye adwuma no ma onyina no me ka cho se azuma me pese me siesie ha o aha no se ye wie aye na me to blog wa me ya hina me ye ne dan so me cho no na boy na o ti dan no me bo mo dia se ono so bepe baabi na wakọ because won tua dan ka boy ne ti dan mo tua dan ka na so tim so me cho no ono so se adrum na bia na o mia ne nsa ama ye ma me
aduru be bia no amia ne nsa ama amia ne nsa ma mo ma me kire say yeah sister no mo sister no amia ne nsa ma ne kire say obnya kakra bia o ma ne bibi kakra okay you ana ye say anya sa na etena fie afie de wuti fie mu a anya de o ka say bia o mia wo nsa na o de ama afie wura na afie wura no onye den na watime siesie afie ho ana so onye den na bibisi a watime aye eja onhwe ensam no wo ka say wo kire ni nyina mu amuwa yeah dinti na munyi ni se azume wo discama mu sister yen kwa no so straight ni nsiesie asem no enti ye yes anu wie no me ka kire ni se azuma sese no ye pese ye siesie ha no enti dan bi dafi ho enti ko ne ko tena ba ko so me John me de me da zongo okay enti wo de ko ne ko fa ba ko de wo pe no ka kire me siesie mu ya mo me penti mu na wa kwatram na just manya kwan ayeden atini aya ha no because you know your friends saying o ka se wonkom no so wonko dan ne net say dan ye fine dan ye nya enye dan ye sabo dan so ne nioma nkom nim na mabekom dan ye mienu na ye mienu na ho dan mienu na ade ma no dan mienu na me de ma so wonko tsusu ba ko wonyi baako satam na mti san ega bi afri dan mo satam na se dan no ene bi otima me azuma nya botre wate na eja pole edan yi mi no a wo so nko so ni baako no edan mi enu ni baako ni die dade gate ni dan ni mu no die gate ni dan ni mu no bi o sheto kuro mu ho de bo ho edan bi transe bibi bo ho sorry transe baako ni na baako so anana se bi timi no ma be bu kana se bi boga na sorry a watch that dan enti boga sorry a ko TV so watch that dan no enti next sabina na wadanum enti sisa no pie danum no na satam na boy we dan we no dan ba ko na wa he na nipa na yo tim no ye won che no nipa obi na tim no nipa no nyampui what is am yo okay na nipa no nyantu ye enti no we na nipa no tu wo mu no ana me se azuma kofa saada no na tinem na yenya kwan etimi ayeden atimi ayeyi because me da zongo me de me yen problem se me bad ana so wonko enti oso wonko no ana me hu se o ma reason ti a wonko dan ni wa mo ne reason bia ana so me nko yo ana me so okay so nko a wo de jai enti echi adi be se 3 days and 4 days na me de blog no buy na me ko fa blog 130 ana me de begu me de gu ho na me ka je sa so ma hu se me de blog na ba me be sate adwuma no ana me to cement so me be ana me be tu foundation me ana me tu foundation no me ana me go concrete no e bia to blog ye bia tama me bra baba na ma tu blog no edu be se na o say Paul say wo ye wo ya dia pa ho ana me ka say azuma ada no da so da ho kom ni mbubu ha ni enye da to boss nya buto ba me ada ni da so da ho kom ni entutu ye nye ayi dawe o si da bi na me say azuma ni ta wo so nko ani ta wo so nko da no okay so nko da no dia o de jare na se duru tama ye be ye ya obohu se be ye ahwa na me free zongo ho na be tra da no yo aja so edan no wankom wankom wada so ti dada no mu no so mo pesa mo ye renovation yes ko so wo de sika ma mo sister ne wa wuo no ada na mo nyini na mo fa de sika ma no se na won tunko da bi yentin fani ano ne de yentin esi akonwa no me ba yentin fa sika no ma no kire se nipa no wo ka se wo ho a wo di scan man o call am vrongo no nipa no wa maye information wa ha e de information said yeah o nyeska call van am vrongo no ana na oba wan fasa information ama yen mo ba no pe ye na mo tena ase mo information wo so de ma yen say me minim ne sa minim say bia ye bedru ha na mo be bisa o the information be na ma wa japo okay uba obi ante because ye de fidie na ye adwuma obo ne ha obi ante kan ye o ka kire wo o ka kire ye say me kai say containers wo efie ho and am say ani and o say container na e ba efie ho first container na o mo de be si efie ho first no sa container no ana say second container e ba efie ho na sa container no o mo jiska oni sister e jiska e wo sa container no ana o de maaye o mo ana mo de call na vrongo okay
na sɛ bia me fan sɛ one azuma wono sa nipa do ye hwan ye nua one ye last born otifie obi na so sɛ do wo ye kro sɛ do wo ona also bra ware no oh okay ana o say azuma sɛ ne sisa ama azuma sika bia on de onim sika bia sɛ wa ma azuma sika na container no sika ana o mo de kɔ ayi no o mo de kɔ na vongo okay enti no woni azuma ekoye azuma no abusuani bi wuye ana oni azuma kɔ ayiye ana kɔ de dafunu because ne sisa no de dafunu no dafunu yo big mama bram ye fere no sikani eja poi mami me fan say ade ne yie mu ne ye nyina ye hwehwe sa de ye nyina mfa hwemba sa na de mesrew ne se ewiase obitime de ne dama obi dodo prapra sa enso ebase wo se wontu a o man kakra ko handan sa entinki twa asam ne tie se se maami se wo ma ne sika se wo ama ne sika yempa bo se kakra man ntu frifio because maami wo ye den ye fie nya wo dia ukosoro ba fom obia de obetu enti eja Paul wo ne Mr Philip se ye besremo mo de sika ne se tibia mo mpe kakra ma no nanka onko pe edan ni bi ai eja nya botre ma na no nsi wada wo ma so man 6 million o de me se na me sere o me nhye mo na mum se be ye de asomdwe beba na ewiase on se wo ka se edan a ni nua wale fie ho enti ekwa be sa ba besi enti nka me se mo wo sika bia se bia so watena ho be 1 year ko 2 years ana meboa azuma so watena ho be 1 year enye ndu 1 year enti mesre eja Philip na eja Paul se kamo betima keka mo nsa ase kakra na mape ba bia ma no akwa akotena wo de mo fa ne se mo nua ba woni fa ne se wo nua ba ani na wo pe ba bia ma na tena na mfa so nwie mra ifi se twa ne sa tietie a ebe boa ye eja Paul mpacho ano shi ebutu wo so musayin okay mame otie se ya kase ye be somu a ye betumi asom nanso no enne dia ye wo ha ye ntimi so because mame no wagu enu ase e wode ye ho se wode aba because ya catch ne se mame ko dada we se da no so akora na wo de kokotenam enu de eja Paul wala ade wo kire do ko tena da no nukure no hwe mame mintimi nja no wo bonten enhu no bonten da enka nje se mame we sei me ba krom ha no ti o me ba krom ha no mame we onu aduane o ye aduane o di ayi e fense o timi di ayi e fense amu o timi di amu sadi no di abremi na ma no ne madi so me chono mintimi ye no boneda na so no wa jimi andi a wo ka se me ma fan ho adwembone no mini kapre mi se sia mi wo se sia mini se ko mini kapre ejuma na mkwa ye nne na jiska no ma ntimi anko ana mi da betina hai ejuma na mkwa ye se sia ko jiska best almost about 40 million no ma ntimi anko obi na koye mi ko fasika no ai ko fasika no ai se we no enye entino ondi o ma ye ka kire so ompe da bi ompe ba bi mfa ne mangu odi ba bi wonya ba bi no odi no magu a ye dan we ba ye ba na ba betra dan mo ba sama na ba ye ba na san ba dan nenso no se ansa ne ba na san ba dem no ye ne be ka contract ye be ne be contract ye ne be contract because if you were was see ano nipa no bi wo fie wo see ano krata ko mo ni bi and so they said that they pay money about 60 million am a sister ya fanya seb ya yakrata eja Paul mensu ama o je tusie media sam no koto bra papa bi enyim se what do you mean by travel abramen no me ka fm ha o ka che o ko bra no ka che me se asam ade na me de asam na koma JP bra na efre na JP ade na me de asam na koma JP nti be bia me pa bia me fanko papa enti say na futu a big mama what to won ke yetia wan kan tia se wo metiase wo say wagu mani mu ase enti no mu obi kura mo fama no because ye ni bi eja Paul obi ye ni bi ye obi o ho ka e ba mani ye so ye ni bi oni kamafo ye ni bi ni ko ma me ko to bra bi ye ni bi bra ni ka kire o se ade nti oso de ka de ko to obi ani wo fra wo no wo se ade nti na wa JP ni wo number ka me fra ba ka che sam ni ko to eja wan nyabotre hwe nyabotre na mami eya azuma yi obetimi aye wo nua ba so what ase e se de big mama kan ye no woni ba bi te
dan ya wode ma no eja empanyinsam waye wose menkɔ wode ama han okay say still na muso won okay the basis here ne say edan no ye be pasoro no o de me sho ye be pasoro na ye dan on tenem tem yo pidi on free mo be pasoro no ye be esoro no ye be pasoro no say on de me sho ye be pasoro no say ye be jane say de tie no so me sho no ye be jada say de tie no na ye apai aha no so me sho na mo pasoro no be de watenam da bi aso me ka wonya ntia say okay me tie o se edan no yenyam paso so me sho se si ye paso a wo se ye panyina ne ye ne yie so me sho ana won tie ase okay so me sho enam so won tie ase no ntino ana se si anso ye be pa baby a mo pesa mo ye no na ma jade e obatere no ye jane de no ho okay to jane de no ho a o ti me sho ye jane de no ho a ye we wia so opia omre we no ntweka tiawa tia mazuma we de tosomu asa uso musa so penisa de be ni sa mazuma na so penisa so dia edru satam no na say wie ya da no wie a ne ka chen so won first camera ne mbe ye we no mbe ye we ni ye a no problem me say meti de aja po e kanase ukoko to kwa de nkrata e na ye adwuma yes on say enu a me ka che wo say sika na wo de ma me no krata bi eni so ena owu ye no so wan ko ka se ni pass me si di me ka yes enti se e ba ne se nya hu mobrom no de be hu a asam no na Paul aka wo di for because omo no krata bi eni we krata wo di sika ama omo sister because this is the brawe mu omo ye we na brawe mu na omo no be ka sika semo a de mesra eja Paul ne se omo masika ne nkoso mama mini nyia no mama asama Japan lakai ye de nkantiase wom ye tiase sa se be ya wonso be bo wonso musai acho omo de omo ma mbere kakra mbe ye pa ade akoma invest makufu asorfo kenyu wesi asor ana adum presby ana kenyu wesi presby ina bomso presby se na atumi to omo ya memo ti de wo hobi says and the wo kan de na sa still na ona so te dan nim o be pa de aka na ye ho adwuma tinam na wo ye wo letter no awie na omo so mu no mbe boa wa na ne wa betu na me ka wo ti ase ti because yema yes say we no ye nan so ye wo ti fie ho uti ayenu wo ayenu ntema me kasa na me wo ayenu o se me nyomu wo ayenu wo bibia so no me jono ene o bra ayenu wa moa one na wo ka na sam so de na se ye so ono no o ka se won fiske bia ma me bra bra sene ne 10 million o fiske bia ma yes ajapo wo hwe wo so aka wo se won fiske bia ma eye say azuma waye mu nua ba waye mu maame waye mu bitio nya botre pa wabeka busua no ho awie ne bra na ware sabi mu sister baako eya busua koro na se de big mama eka no ya hwe ye beka besa betwasi abusua ni mu eti sane wato ama no eye wakyere nuado wakyere se wo ye panyin wo mama respect wo awie pa wo se de aka no bepa so na mo start adwuma no ne wate mu ne de mo nkɔ wantinam na mo wie na so beba foforo no mu a na wapa wo ma so no betena dada no mu na watenam tie ekyere di maame ne meka no eno ano no kasa bia ne ekyere biem ne atoso mienu enkomo na mienu ne yenie ne aka no yenya ne nteye esi fie ho entokwa wo burubi tio wo burubi tenant no eja po de ho nsam ya de mo ade ma esi ye wo ne azuma de ne de azuma tu kwa kwotena dan mu ate obi ametu wate kokko tenam wa munye omo adwuma ne tena wo dan mu wate na wo de ye wo letter no ya wo letter ne fa kɔ ukɔ no mbeso mu aboa wa na omo han dan fo frama na akɔ ba bi wate omo amoa nso na wotim omo ntu wate de meka no pia wo eja me ba wo de no so biem yesi fie ho sabi ewo no omo ko wo buru omo keka bi achi
What for see what he Mama V. Yes, what Bruna can chingina. Me Paul. No question. Mamma show me Honda, one day, I'm Honda, I'm one media. So, but Jim, Mama V. And to combine as when you faint up, yeah, no, I can want some. Yes, you know, so now you're for you made 24th March. Hey, Papa, we ain't have for custom. There you need the king, in 7 months, in 4 years, Papa and Mammy Flim. Mammy, we are 8 months in. And I can't sue ye, Cacran, we and I'm coy. To me buy me fay, and I'm in any boom. Meaning the corner say be beer for your tea or for Philip. Meaning the chubby, meaning no one papa. I met me go free, son. Come here, coach. Yes, fair. Me or Fano, me or for me, some panas and I'm a block, Chirabano, meaning a dad there. Oh, me qua me in echo, me could did jamming in her coach, a cobber. Me penasam papa. Because more from me penas and I'm awesome. It's me or fed up woman, man, yes, sir. Me or fay, also about poison. Ay. And to a casano, me yamushim say, and I'm come over so and only dear, a man of an cast has some way. Every time me blank, they didn't chill me, you know, or poison or more poison or woo. Oh, Nebusianim. And it cast some channel was come over no mood dear, and some more for Timmy cast has some way. And was say, maybe I won't sit down, and then I wait to know my media mouth, not as an audio mouth, was so down. Yes, oh, mammy, every assassin, the amount, and was so. Now the assassin and it's a people and I'm sad about children was a mammy papers at Tosso mammy. Our some deep papers and about children and to end here and ya. And to all your son, and also about poison to me, me be a muye. And I'm saying something on a woman already, one about poison or the more they are poisoning. And I'm a cast, and me cast as no, as someone can me jam my drink. Me real feast has some by me Kaisa, as someone or can obey Yampa. If you said of me of an sin the book catch them in obey Yampa. And also this also say, me didn't know why you need to poison. Or say me, mammy, you are sending their mammy and a message so dying. And I'm crying. Now what's the dying was I was so. I say I can't want to come also dying so. You. I think me of paying the Bebo Mamma, yes, and the Musan said, you come on a moody, and a mass has someone with pin, and some more chummy, and then ask them. And I'm saying, Wafa. Oba no too much mama wen otiase eno mache yapade no mache mama so chafa wo muso mu chafa wo eno say o ka kire ne say me nko me jefie me nko me jefie na mo so mo wo mu jefie ena me sesa se mo wo mu jefie dia asase no se mu che mache mu yapade me so boduam mama me saba so se CA na me mashefo akwaba emra adom TV so ena ya wada ya tena se obra edition ya new edition cry ye de ebremu no no nkoma ye tena so no ena ye tena so biem na abusua fanu ni nyina mienu ni nyina ena ne wonu mahia eye asase won sam ya enra ye kwa yija kutwa bekyere mu azuma na de ne case ba ye edan ya wotimu se ye gidan na firi ne nsam ya ma ne foforo wose wonye wontu ni ade eno ye ne abusua ne kasa ye mo mo so ye se na mo beba eno na o ma ba ya tena so ti afi na wa join ya di nkomo na chi na ye hwene nyina ye nsiesie se ne ye siesie de di kan ye wose ye tu no se abusua ne se wo mo na ntu ne biam or brought the game changer. What's a fear? Case be any ho. Ya o de bebe fear yenti bi enso no ma ho. Ti wo case afabra. Ti ne tena hedi djuma no. Sawa hu no. Enti ne ya kwa ne to so mienu so. We ye wo faase against abusua no. Mame entokwa de ba ne sign na se wo ne wo fa no muntam. Ena me ba ye 24 March ya. Ti me ko sem papa ne ba ye no. Ena me ko me wo fa me ko bo ni pumem. Me bo ne pro no wa anye so ne ko bo ni pum. Ena o so hwan no. Ena me so fa me mama bo. Me ba be che. Hwan ne ka se bra ha? Hwan ne ka se mama bo no. Ti me wo fa big gate na to as ena ta ade kuta no. Ena o de bo me na mani hu no. Me ba me try Mr. Ne. Ena mani suaye. Wo fa de ya wo we. Oh, ono. Di ono ne ko twa bie no. Ai. No. Ono mechi. Wọ́n mechi ka wachi. Wọ́n mechi. American burger na wi wachi. Wọ́n mechi. Ana me wo fa su pie ye. Ebe ka mo me so me nko ame oba nko ame so ntuma na twa me mu. Ana me le ko me wo fa. Wo na metimi akobọ print me ko bo me wo fa we punu. Wo na me bo wo punu. No aye me sa. No what to asha me so. Afa wo so wo fa wo so wo pata. Abla so nja pata na wo pata. Wachi na wo re ye no.
Chada ho. Any, me could become me was a cochada ho. Any, cochaka see a pan ho. On a remisa. Who for you what you want to do what I love you, Chisa. I think Miss now, they may about. I'm so sorry. And Miss Master, Mamma, so may run a threat. So, Miss Wanda machinery. Who's your face? Ah, may run a threat. So, Remy. Yes, I'm not watching the bell, Mamma Sabia. No problem on the bellman. I no problem with you. Your course is soon as the chimney. What you want for the bellman? Hey, Miss So, also a Jamie. Hey, now on the Mamma, and to one at me. Oh, my, you know, me and my gentleman, or not so pata. And so, no, your pata no pata. And there's that, no, me and no pala. There's 6 more. Masolina, Miss, after the free to go a yaba, a plawaba. And if I put Chiano, tell my plan, me quiet, no more plan. Me, mammy, woo ye. Me, mammy, offer 1 city, more for 2 tables, say, I am, mammy. And the enemy, any for 5, any a tenancy, and it's got 2 tables to the mammy, and I'll that. We are more 2 million, 2 million, much here. And yet, yes, someone almost got 2 million, 2 million, almost a day. I brought 4,000, I'm from where mammy, you know. And so now, someone says, Tano. What's this Tano? One from where, more, share, where the also, and so such a slap from our family. Maybe you can't throw. Send the Babunadano. Babunadano. Oh, 1 city. What's the most kind of a cop? Your mouse 2 million. Yo, mammy, your mom. And say, what bought Philip used to boa pa? And that Philip, oh, buy me man Kasai. I think I meet here so. Now, some American blogger, what to me, you were Barbesi a cheek, you na cheek, your cochada ho. Was another player now. Was see a good one, my player and go. And I feel another big man maybe saw no much to be kakara. No much kakara. Me, I mean, him. When the candy on to be 5 minutes. And this is mammy. Oh, so I'm buying on an HB. And look, oh, it's your father. Mamma V. Men Cassa, my waffle won't Cassa. Of a pelvic, it's your for us. Some of Koreaki, a being one more a tougher. Eh, I walk can't make me a said, a some walking in all bois and trunk one. You pull. Piao. Super Odi. And the can't send me say, so we knew what the sad the becker say. I asked some cassia upon the woody kind, but near near tears, I mean, African brothers banana coming. Wow. In a common pedubo ban. The bonnet of Peduban for some who took wine. And send me to coin. The Nacoba Pedu, they call Canada. So when near Funya Quada. They call America. They call London. They call Germany. Oh, Nana Kwame and Pedu. And I don't your family innocent Kwame. Who had albums be here, who does me din that today. Your family innocent Kwame. But me papa na mama wo me no na nam se be yakora bonu wo fie ntino but to say me din at once very me stubborn and when me say me din at once and when me say din no and na come put to me din say we innocent there's a say me si wadwuma nu and a man am ko kan ko putu no na ko say abrande onu kura ba be di de to be fanga wo me tu di and what the innocent the man Mammy, Shaman, not come to ye. As some in an say, a buyer will say, no, ever offers. No offers back pet. And then come you as a case, can crack me if you gonna have man call you. I didn't to quite my home cratting in Amman, but I see me to buy money, Beth. Nah, yes, sister, woo, you know, and I'm a bread they buy. A bread they buy. Ocasa will start say. The Persia shed into the market. Didn't the market. What just our brother buy? Would you me brother at them? No, Mammy, and send me a pew free no ban. Listen, one day, and when I catch and say, Cassa and the canoe. So, wouldn't him Cassa? To be frank, baby, or Bacacas and Bakuyan, what if you know what will come over? I am correct. And to Minia, Meba. Na saa de no kura me kan saa asem no kire na de chi ye no mame asem akure kan ye no esaye me ngonto piano to nche se me esi de minimum no me kasa no hubiem
menkasa ne ho biom ɛnam wo so nti na ma wo maame firi nkran ɛba kumase a babɛtena wo maame nkyɛn ɛso ba wo maame nkyɛn no ɛnam ni ya na wo yɛ wo maame nti no maame no wo maame ne ntem ɛsɛe ɛyɛ basa ana maame de kɔ ne krachi ɛnam wo so na ma wo maame ewuye wo sɔre ahomachi wo sɔre bɛsɛ to 11 o'clock o bom pum saa ma ne bo anopa 5:30 asma kokoda mpumam wo de ma me pum no wasa ka bo ho na mba ka mam twa foto no wo pa pum ye dan o bom pum nyane ne ma me no so wonye dan so asi dan bi asi mba pa asase no so ntiri to be frank ne ma me no I just can didn't ne ma me ne man scan bi ma ne ntadua ne ntino o ne ma me enya yi ma no Today be our sorry about or certain to 7 days in the week. Wow. 7 days. I am Mama Via. Mama Via today. Mama Via way out today. Bump mum. Hey, Mammy. As the pen my free crying, ever better now, mammy. Be 2 could for a question. And upon the side in the baby attacking the brother. And I make a chance of Mama Via, me no to me in Casa. Na me pamani free me. Mama me one baby, unso wo baby. Me tia serious what to kwai. Nyam so to kwai kwai. Om so ko Volta. Okwa kwede. And I'm say akoda wi. Okwa Volta. Mo bua. Nye Volta no okọ. Okwa ko hwe ni me mo be ba sa Saturday dey. Okwa hwe ni me mo. Okwa hwe ni mo be ba Saturday dey. Mo da mo pa mo hwe. Na me de share kom me brother. So mama bi beba. Oba dede eno oreba ana mama bi call ya na mama bi buy oba me ne me wo bread eti apata na mu twa photo no eja me pato wawe na chi na onwe na chi tie na yenko ye nim wawe na chi na onwe onso wakeka na chi mame onu no ka me ha onu no di ka me upa me tv so na gina meti me mata de kada chiro e wo me o ka me ha oni pa de ka me ha Awurade ka me ha asa so me bema mu twi me bema so wo bema da ha o tu me bema adai o tu me bema mama na se bi so be hu sase wo ti da hoda ba me so be ndai wo be ka so me ka o sise be ja me bema mu mama me pa cho ofiti ya no wo to se wo bema no so ene wo so wo bema da bi wo be bo me mpumam ahomachi be se no wo be bo me mpumam Go. Mame, what did they say? Listen, no. I said when you were standing in that tour. Mame, Mr. Forever. I share. So I will hakura. Let me come or be sere. And two will no. So what women? So what women? Mame, hey, Yawa, me Yamaseme, Kafra. Video, a picture where what will be a shabi. Celebration 104.5. Yeah, live or Adum TV so. And I Yawada. Come on, no. Yay. Mame. Obisra ni akatu wonam na sa. Me ba cho wo enie. Ewa haiwa. Ewa mo. What dia ma? What dia ma me so. Shuwa ni nyina. Me shuwa ni nyina. So ka shuwa ni. Me so me de na ma omo. Eja ma me ni ubo ni ma me ni abotre. Dabi o, ba mbre mkaka. Omo se asem bi wo ho a wo ka. Mo se do be si aka asem. Ansa no bi be ka wachire na wubutu no. Kwasam. Ansa no bi be ka wachi no. Na wubutu wa mama nya abotre. Wo se papa nse. Mami ye na wo pasi. Sabi ne ntohwe. Wo de se so mu aka ne sabi ne hwa. Papa nya sa na aka. Odinesa so ayi hwa ne be ma ne ma yi mu no otwe. Awurade. Otwe ade no otu ade se banchi, otu se banchi. Mama V. Osiri me. Wo fa pa na ya na sa. Mami, asa so me ha to do the see asa some me say ha. Asa tu nam no. Otu we mu atwi we. Asa tu we say. Mami ma start ye me. Ko dia dia bo me. Woti da ho. Na me so me yan dai. Enya ka da wasa me so me ka. Na so ka da tu. Na me so me ka da chi. Na me che say. Adwo pese ohun sa wo ka na. Ai wo ka. Na ansa na wo ka no. Na nim butu ha sa na me pesa wo te ase sa ya wo no so ka no so twi ayi eja pade na wo ka na automatically on so be ka sa na ti mumien ka no kuro sa
Mama V. What me so what fat 7 in Tosham and the bell mamma said you to bunch. All women, all women, some shall dinner or the other bombing. Some may trap me their son or the other bombing, and the other woman, Emma Mania, one at once. Me go police station, you make on me of us. I Mama V. Be said no bedin tro and so be woo. Maybe I don't be woo. I don't know be woo. Obedin tro so be woo. And tro all can credit that. We can credit. We can credit. Exactly. As well can you all can credit. No. All can credit. But from who credit? And from come on, me da, my da. There's almost about 3 o'clock na my da. And I meet say mommy way. Azuma, come. Mema bro. And I me bop it sorry. And I me buy. And I say Philip. Now what we say akure me yambo no. We support no. And I wo na wo no. And I say they be was so me sure. Was so me sure come. And I say and I say mama vi jawo of no na dey wo kan say jano. O say we miame o come echi. And I say wo jano wo so be jawo. Afi wo say me na be ka we ho abo. Uti what me ma be ka ho abo. E wo hwa and the akoso nyina nti na say wono so munya ya mbetu wono so. Betu no. Ubetu wo ka betu wo the papers on the papers on no for the papers beta. On top of the you want the papers on 5 person no. Me papers me want me papers on so near je. For e Johnny Jai. For the papers ko ma poka bi see ya. Me see 5 person orange yin no. I dey say be one farmer. I don't know. You are people. I'm saying to one farmer. Missing your people. I feel like this is no. I just all come and say to go with some. Just come money. We see that. We see that. Madam Fufu, no boot to form. I know what you to form. I know what you Blano and then no tunchi. Ya uni free na yere ne ba no. O so bi ma na tena fio. Sa da no sa mame. Mo mami tietia. Mo bo mami tietia. Mame. Papa. Ye minya papa. Sister. Ye di wo. So bi o twanto bi asa. Mama. Bramuna abusien. Sabi. Eja ko muni. Mame. Yedi. To me. Mama vi. Yedi. Anka sabiam. Oye, unuaba mo ye jama. Ye nyama. Jane nama. Mame kro papa kro. Ene yi so wo fa se kron. Yes. Ana o mame no. Ana pam ye mame frifie o ko ne papa fie se. O papa fie. Onko ni papa fie. Osi onko ni papa fie. Menti ase. Mama aye jaye mami ho. Ye tukwane ye jaye mami ho ye maniska. Na mo ni mama tata no wani anwo no. Tata no kani anwo we. Ese bisa se. Mo mami no. Enye mama vi mami no no. Ni mami no no. Ni mami. Ho na tran nchen. Ni mami no. We. Tama mimi kasa se mo ya me kasa se no we ni anwo no. We ni anwo no. Ye anwo. Mama. Tama mimi jawo ba me. Japo wada Roma eja Philip. Ye ba ha se ye besiesie asem. Ma mesre. Okay. Mesre. Ye be pa mo chew. Kwa bia so mama bi wa ya akola. Enti mo fa ne bone nchem. Mami tie me bo Philip nyabotre men kasa ansem men kasa Philip nyabotre men kasa nyabotre mami ye betime di bone ache me pop me wo he metime di we ni bone ache no na so de wo ye ni nti no onko opapa fie ni bone ye di ache no me ba eja ma Philip ka bibi se onko opapa fie na ko ye me wo fa bone nche no
Eja Paul Eja Philip Mame me so mummy na mo hwebom pa o mame me force me din body be chenu no o pakre ne me film papa sa so no ko fie ne fa ne body chenu that's all asa ye ne asem bia ka bi na fie okay me hu ni say I'm say mo tribe no the way am yam no ma some mo ya ngrafo ya ngrafo de ejadline no enti e ba omo kasa na nka ye aka mu dia kan ne na fie yes tio e pa to me nchama no me ka kitwa bi me maame edan e wo fie e wo ayi maame esini fie wo si fie wo to ayi kurum so me cho me kotena fie ho me brother bai ye maame kitwa ka kire se ye nko ne nko pre papa no ama ye papa ye maame dam ne baba da ye nko pre papa japa mo mama mre de ye papa fie ne nko pre papa enu ama ani ya ba se be pre papa aduane ye be je papa japa de eja tumi wo ho eja Paul na me maame so tumi wo ho eja Paul mi de ne di uma mi tumi be tumi be na maame tumi be na maame uma mi ni tumi bia ofie ho maame ni chopa de me nyi o me nyi ni chopa ni chopa ni chopa pe me ban fifio de ye mu ji ne chopa bia e fio de ji so fi Eja Philip o de anu se wo je we pa jo di ata ba anu o di ata ba ma ya no no pe mo di ata ba big mama me sraw ade Ofa mi tomo achawa mi. papa e so o di ba to o di ba to láyé pé láyé ọmọ ṣìbọdọ sọdọ kọ mú nkọtọ jẹ Uye de ya wo fasere no. Mami ya pacho. Ya fasere. Uti. Ya preso ya wo fasere no. Onko. Ya preso se ya wo fasere no. Oso no mami me buto na ni. Ya preso ya wo fasere no. Mama. Mami tu fi ya so. Mami ya di o. Mami ya di o. What is so Casabia? Obavi, if you're also Mammy, you ba se besia some. One class of the Miss coming in Quackamema, Mimi Seno, said Akuma Crameno, Minim Sen Mabusia for no Tiano, Minim Sen Mamma Tiano, yet take the Padana Mamma. Yet take the Padana Mamma, yet take the Padana Mamma, who could have been a problem. I just feel what from Yasaji, Yajapan to us. What the one of Farida, Allah, Yanko, Kai, Yanko. You will say the ball and woman for the year. I got from a crowd. Mammy quote to me, but man, as we are. Come over, jams over the what can it see? What can it see? Me manyina duru say de nam ne ma misika wadi o minsem me pese be ka be ko fa ne ma misika wadi o minsem entina I'm 78 years old man. I have to come to this Ghana here to come and work. Lord have mercy. Lord must have mercy on me. Eja Philip, 78 years. What didn't you know what Papa? 67. 67 rather. 67. Maybe was 68. 68. In Ghana was 70. Poor men Swati. Mimi was 70. Well, 70. Auntie Paul town. I'll tell me 2 years. Oh wow. When I'm deep way my mechi.
But you know, me ko wo no ka. Sa kwada we say, sa kwada we say. Obetu. Sa kwada we say. Say ya tunu afiri e pass asem so. Obeja tasile afiri ensem. Onu na sum. Ano wasa ye no. Onu minimum ada o de bi to. Onu minimum ada o be so da na jo. Ni bi wo be Mr. Philip. Sa ba ya we. Te se bi suro no me pese be be ko me pese be hu kura. Aja Philip. Aja Philip manka sabi ma men ko Aja Paul so. Aja Paul le. Mumu free kuro be so. Yeah. Yeah, free voter region. Voter hen. Voter. Yeah, free Agricon. Ebe kuro kese ebe. Agbozobe. E na mu free. You free Koklosomi. And Koklosomi. Yo. Yeni mu omu nyina emu mpanyimfo. Yes. Ye pese esiesie masam de mamo. Yenti etimi masabusua kese sei muntem batete. Ti abakwa anwunaga mukuro mu mpanyimfo ni nyina ho no mo wo. Na ye ne wo mo ha ye Israel fam. Ye papa na yo e ne first. Adum TV so afedie ne so. Ye papa. Ye ba siesie mu kese mi ade amamo. Kumasi kroni nyina Kumasi the whole Asante region papa no ya nwura in the first kwasam e wo krom ha e wo ya Asante region wo hwe ye be kwa hifie o tama ye si papa ne ya wo ye ni ya wo mi si da wo e kire ho no mi si boys contest mi si no wo ye wo ni ya wo na ye do kure wo dia na obetiti ye papa tamse ye papa dia dan wo si ye papa dan wo si papa mi dan wo si na Aja Philip wadawro ma kasa bebrebe no so won fa nche no eti ye beto na mo wate na dia kwada ya yei mama vi wanya kwada 75 for the won so 50 wanya kwada 75 na me pon me ho adwuma me 74 me pon me ho 74 me pon me ho 77 na me pon me ho satani ya yes we ye be ye de ni part 2 beba ya sumdua aba wonim se de ye adwuma Aja Philip the aka no ano tema no won se de wo so de ye enipa bufu a ya na ye bebre but ye be hye ne ye de da to de da ye de ba baro na fei woni mama vi na eyese de aya busuo wo ye ne ye betetim what you say enti no eyesa na etie me bra na kakra bi na me ma me ba ko ne ba yira aha nti be ko se be ko so taw na wakasa wakira kwakora ne ba fa so wo ye ba ye de ne foni ato adom TV so ne ahwehwe ne ba na ye de ama no ma me da ho se hwe me wate da ho akonwa no so hwe me Victoria Mensa me boa ufiri hene ne ba ye e pa cho me wo kwa anwoma atwoma kwa anwoma ehene kwa anwoma ampa me sokoban akwa anwoma yo e na ufiri ba ye so ba yira e pa cho ye no wadi fie sai e pa cho e bo to wadi fie 25 for ba na bema acho bema oba dia nka me say ka me dwen foforo but bema dia na se wa yira pa esi da ben acho na otwe mi no stand me enche e ba na se chire mu e pa cho na otwe mi no stand na pani nyina na ofie no bi beka se 25 years then o yira acho nya adwunu mu hawo kakra se me pele na mfie nu ni nti mfie miense ni na no ho to no ne e ba afie nti o da duro so nti aduro no ada so no me de mana o hwe so no nti aduro no me de mana achese me am ko se nsuo e de ka ho na me de ama no nti da o pe no na o je aduro no nti e ko so sa nti ba ya America ke o hwe so no me aduro no nti ya na otwe mienu American me pesa nka me ma na aduro bi so me ya wa no nti e ba sa no nam ase na ni so ye no wantan kakra nti me bra three boy no ni fi na me so me ni ho nti me ko be mba na mbisa sa na me ba ko bi owo na o mo se o mo kro mu hu ba bi a wafa nti me ni me sa obeba na enyimire ba yese sa abo me hu no ade chin kwesi ada efie ada eno so wa ma nti me nda no na me call police station I want mo nso ntam hofo nyina ma ye akoye information me announce sa me hu me be nti me call ampa me ko je police forms at the call stations
nti me ye ya ma hu na obi nso kyerɛ me sɛ me fa mra Nhyira FM ha na ma me efi nso nye den emwa me na hwehwɛ wo ɔhwehwɛ wo ba no ma hwehwɛ me ba ma me nti adɔfo no abusua ene ba no na yɛde na to ɛyɛ Adom TV so no wokɔ Nhyira Facebook page no so a ɛda so live ɛwɔ Adom TV so abɛma 25 years ma me mensu ye ba time ni nsu no mu 25 years ma me wo ba no na da so no pacho me ba no 2 weeks ni ba time wo hu ne ba no wo so wo yare adwumo yade kakra tinu chance won wadura wonnom na dure wo so wonnom ene ade ya wode ne ho aka mura yo big mama emu yo de ba ka che mama ni se onya ye to abado no fa basa situation ya e wode ne ho atra boys na mo bodi ye no fa kama ne no fa mo jide se bibia nye no kwasem se okọ ye ho no bi ba se okọ Jaso hospital okwa ko hwe bo kwa me ofa ban ne dawo se wo ye sa na car ball no nyame nyansa mu no car ball no ne ne koto Jaso hospital ho enti me ka che ma me ya hye ni nkura se akora ne be hu no ko akoma to wo de na bai yes nyame ba me ya hu no ye hu na wie kura ne tia no abusia Adom TV adomfo mo ayɛ sɛ wani atwa brantie yi so wɔde sɛ Richard Mensa me fie din de ko bi wɔde ko bi wɔyera wɔ hene mpɔtamu bai sokoban kwa ahoma sokoban kwa ahoma ai nsumidia ne antiesi sokoban ampa me kwa ahoma enkuro no toatoa so e fa na number ntudwa mama wo number is say for tuja acho me number ni 0553 61 8412 0553 wahu akwada na frɛ wo maame 0553 618412 antiesi wache wura kwa ngoma na ne bayira no 0553 618412 number no number no wadawro ma bomadia wani atwa ba ma yisu a frɛ wo maame na entumi emmoa yo maame ye behu na ma wate ensu kwa kuma to ne wo yam wanya ade Adom TV so idie ye hu na wie ento sade ensa no na obi afrɛ wate abusua ye dam ase pii ye de bra na ye adwuma na wonim se toothpaste we idie me nya aka me se me use toothpaste use emna me ma big mama bi na me ma ne bi so wonye nkotwi ne se am di chie me me ma big mama bi na me se big mama di ko chi wo se anu o hye ye friend say Omez Charcoal toothpaste e bi ka no OMS toothpaste Ofosu Mensa and Sons wonum na de abedja so etikai na ehye no enso ye wo peppermint e wo ho eno anu hye pa na yedi bidie na ka ho yede aye na ye wo anka twade ede enti wo ma wodo mienu original lemonade charcoal and ye wo original peppermint charcoal 2 per lemon dia na wato ope eye peppermint dia peppermint no anu hye 2 per dia anu hye dia ya na wato peppermint no lemon so dia wonim say ye de pa dia chese shren fita akama me pa chope bi to ene ye no a wo number bia enkan wo number bia circle makola babia all the shopping malls supermarket pharmacy shops ubenya Omez toothpaste bi na watokai na hye ne nso ma mo pedodo atuo no o pedodo atuo wadawroma me the number no tudwa 10 times so kra o pedodo atuo 0244 710 306 0244 710 306 Kumasi fo ni na monko Adek Adlas
building nimu opsi solid FM dan da nimu e na fe keje tie Dubai so won mo ho be de obeye nyina ne se number ne hia frɛ number no o pedo do pe mako nsa be ka bi 0243 81466 1 top sending so wonim say the whole Ghana baby awo bia wa brochire titiri person de sika esi so a ye be boaw top send wonya download app na Google Play ana say ehene app no download wo phone so a wo de sika no to so baby nipa no wo bia ne nsa ebeka fast secure and easy tap send Flora cakes baby diapers chinsio emu odu wo de ball bana moton the morning in akwada ne bejo nso nanso wonsu hawa dwen diapers ni bi wo wa obo ya ko de ba akra no ahase no wosu pebito ne nyina ebi wodwa so ya ebetumi aboawo mame enko Doctor so I mame enko doctor so mame enko doctor doctor Ome Herbal Clinic I mu doctor chapapa doctor me mo akwa ba I Ome Herbal Clinic doctor we dey the whole Ghana eniyade ono wo hu aduro no kwasam ya swahye na yajiatum the whole Ghana wo konkran wo be Kumasi eniyade Ome Herbal Center doctor ne wo hu aduro doctor fa ye wuram ne enhwa ahyeye ho enyuma hodo ekoso adanse a efiri ho ba no fa ye wuram jo obanjo ameda ase nyankopon hira wo ne wahwefo ni otifo enyina baby bia wo a wutie yen anase wo hwe yen no aha Ome Herbal Clinic aya hwe no ewo Kumasi ewo ebuakwa sepase Accra nso so yewo awudome runabout nti me pa ocho se wutie na se wo animu ha wo nko ade a enne wate yen kan Nyankopon asia ba behwe fa ye number no frɛ ne bra na Awurade mfe so mo wo na empempi no da bia metena fidie so a mechechiri mu se eni no se ebedumu a ana ebifra eni ken fra prekope yewo ensencheni bi wo ho a ebeda bi ewo ni padua no emu ene che se eni ni ebifra obi wo hu ade se bo obi hu ade se nwusie obi wo ho ensuo ta nani eso obi wo ho anani ni baako hunu baako ehunu de ehunu no so tena ho a de aseye no a ehunu no ebeba beka de ehunu no ama no so adumu ntime pacho so wutie me na se ete ese wani doctor kan kire o se glaucoma aba wani so obi kura nso so ho a doctor kan kire ne se enti no a efiri na adwene mu eba nani no eso no enti ni bi ho aka anase enti no kura no emu atete mesero fa ye number no fe ne bra na Awurade Nyankopon emfa ye nso emoa wo na afi nso so oba adwa obi ho a nani no enye ne ndutu no enkeka no enwo no eni ni nso a ehu ade Misro fa number no ne frɛ ne bra na ye ma woduru se doctor kan che o se wanya glaucoma eno kra no san kan che o se glaucoma no nya de se ebeye ye efiri se entini mu atete a me se ye nanano mu ewon ha benura ye frɛ ne 20 ni a entini bi mu ate a etimi ekeka si ani ma entini to atoa enti wote fie wo twɛn de ye agede be fa number no frɛ ne bra na Awurade mfe so emoa number no Kumasi ene Accra de no na medical abo no we de medical abo ene Kumasi Accra ene amanonefo no 0550 57 00 75 0550 57 00 75 me pa cho other regions na aka no mo so de no na eda screen no eso no eno akire no ebia wutie me kompo goita ebo minimum anasa hernia how ana fibroid how me pa chopa sa goita hernia na fibroid no sa how ni nyina no aye ade baako eduro baako na medesa enu nti na maka ni nyina abom nti se wo goita anasa fibroid ana hernia abeto se bi me se me kan waye ase a fa me number no frɛ ne bra na Awurade emfa me so emoa wo enu no ba bibia wo e wo Ghana ha sei ni so pese emfa aduro ni bi mrewa a obajo aye de beba ba bibia wo e na afa amanone no so no country bia wo no uhia se emfa no ni bi mrewa ye de aduro no
bi ebebrɛw na enigi sem ne sɛ so wo Ghana ha nko ade a me de no kura ebrɛw a me mpre me ho nyi sika no ansa me de aduro ne brɛ na so nsa ka aduro ne wia ansa no asɛnde me sika e de abrɛ me na emu me srɛ mo amanonefo ne de ubedi kan asɛnde sika no aba ansa na masɛnde aduro no e de abrɛw me pa to pa mu ntie ni amanonefo ne de obedi kan asende usika no e de aba ansa na me ma sende eduru no e de abrɛw enu nti se wani tutu wani kekaw wani wowo uhu ade se bo uhu ade se nwusie ensuo taa wani so wani no baako hunu baako ehunu obi kura wo hɔ aso obi firi ekyire e ba obi hunu so obi na e ba na wo satade kokɔ anase tuntum na so se nipa no amɛ no a ohunu se kofi anase fia mesro fa me number no frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa yɛ nso emmoa enu achire no ebia wutie mo de no stroke no obi wo ho a edina to fom tim a woje no ho a enye obi kura so ho a stroke no amasa bi mesere me kana no achia obi kura wo ho a kire se wada ho a wontimi nsori a opese sabi ukogya na kura no a yabɔ ne diaper me pa wo chew fami number no frɛ ne bra na awurade nyankopɔn emfa me so emmoa eni isɛm ne sɛ me ha no ye ma woduro no ne de mpaebɔ nso taa wachi wo haw ne bi wo hɔ a ɛsɛfata aduro a de aduro bɛ ma wo ɛsɛfata se de mpaebɔ taa wachi ansa ne de aduro ka ho so a ɛyɛ saa ɛna ye bɛyɛ no de ama wo afei no stroke no obi wo hɔ a ye wo yare bi wo hɔ a ɛbɔ na so wanhwe a stroke no so de ne ho ɛbɛgye mu yade bi te sɛ wonya diabetes anase pressure any diabetes eba enipa oso a eno krampo no e de eniade glaucoma eba esa di stroke eba na se e di stroke ubrewa ubo so tia fom a na fom na ye dofo se de wati afufuo anase mattress eso no ana obi kran so obo se ne na ho no na ne na ho hyehye nti se ye de ointment ano o hye anase nsu hye anase ne nan eben eja ho ne eja no ebo ne na ho no eye stroke no na ebo nkan se wo befa wadamfo anase wadi wo be ye nua na wode wato dem na da bia wa na o hye dem ho entintwentwen wo na ase bo modena fa me number no frɛ ne bra na ye ma woduo pampa bo nta wachi na awurade nyankopɔn emfa me so emoa enu nti obi kura nso ho a oni pressure ni diabetes nenso so da bia ne nan ne nsa ye ne titiriti afei nso so no da bia woti afoma efoma ye ne dofo anase ne na ho ehyehye no mesero na ho hyehye ene woti afoma afom dofo ne de eye stroke ene pese forward amfo enu nti se wo sa hawi bia entwentwen so ne bra ye ma woduro ne ye mfa mpaabo nta wachi na awurade mfa ye nso emoa wo me number no eye 0550 57 0075 0550 57 0075 me pacho akra ye wo awudome runabout kuma senso so ye wo ebuakwa sepase no besi wo sepase gawo me pacho akra ne ye masa oba mesro ubebuki ansa na waba ubefrɛ number na ya bono na ye buki ansa na wetima ba me pamcho pa mo amoba ye muki mu ayesan ema mo kofie no mo mfia fom so nkyɛn debia metena so ameka sɛ akra no ye masa oba frɛ so buki ansa anya sɛ oba o ka na de ba ye no ye besa am watu di abante mesro frɛ ye muki frɛ number yi pepepe number no ye 0550 57 0075 0550 57 0075 ebia utie me u prostate ehho aka obi wo ha ne prostate no just ehho aka nti odwonso a sisi e na dwonso san de odwonso e ni na dwonso san de me pato fa me number no frɛ ne bra na ye ma oduro na awurade nyankopɔn emfa ye nso emoa obi ko ha doctor so wanya prostate cancer ana prostate enlargement u prostate ne de ne nyina wo ha bia wo hu bia no ba awurade nyankopɔn ebefa me so aboa wo na afei nso so no utie me u pe ba de ato na so ye de serew osuma nkora eba akora obi ba na enipa ne buofu esanse wini eba ni bi meserew enne awurade nyankopɔn de me aba abedomo
me paucho pa bo modena fa number no ne bra bo modena fa number ne bra e ba ni mpo de obaadwa so obi ba behu ha eno me nipa me ensa enipa me ensa o mbeba aba behu no me de aduro no be che won oh sir e ba ne de no oh eni amumra o eni me woni pa ba ko ho woni pa ba ko aha makoma so eno ba bra ye nhwe eni ye nhwe wono e me de be ba na eni gisam ne se chese eni gisam ne se nyame beye eno anu ade bi ho nyame gis o fa me so aha enti de atian se oba adwa ye de aduo ne ma no a na so wonyinsan wi a ye ba betena afidi so aka so wonti me wuni pa aha so wa wonti me ne be yan wonti me ma afidi so me ka de a ene ne hu fata se ye de adu no be ebe ma no because ye pese atiefo no hu ne de nyame na me so ye de be enti oba adwa de Kenya ba ko de a ene hu hia kra se me hwe de aka no woni de nsa ne timi bakura keka ma big mama obi nso mpe wono so so tata na ni what you say enti ba no oba adwa de Kenya ba ko ha de amo amaka no de o ba na tese wa boa ho na eba pepepe de na nka me de che ne de anya bi wo ha se enti enu ano ntimi number no e 0550 57 00 75 0550 57 00 75 ana maka eba ne de no se wa wo ba akra no so ntimi nante obi wo ho wo ba no akra no wontimi nante akra na kadem obi kura wo ho akra no wo fifiri senso wo nante me paucho so wo hawo no bi e wo fie de ade me kan wonim obi kura wo ho akra no ya ka kona se e nsuo ba e de enye nsuo ba bo mo ne kasa ho aye dene ne kasa ho aye dene obi wo kura na nadwini mu aye mmere what you say obaadwo ya kan de se de man be kan we say no momi a o te ya say no ne bana no kan ho asem for nadwini mu aye mmere no me ma ne duro oh doctor nyame srawo na de be hu no yes de be ni ni de be ni me de aduro ne ma no a na wa lose odo no bosome ba ko achi no ye be ba fide zo nso abeka de aye de be de nyame nam me so asi aha aduro de ma asoma doctor ka wase ya de ma na se ye be so obeka na se wa me ka de anu so ye nim de ye be yo what ya say enu tie de aduro ne ma wa bosome achi no se nyame nam me so amma ne nisu ayere krakra no ekwa ye beba beka enkwa enzo so aye beba beka ya ade nyame na me so aye edam aduro nyina wo obi na dwene mu ka no awurade nyame de ya na tie ne se doctor obey what ya say de ya na tie ne se wo ha no so ka se wo keka ebe do so dodo enti me number no e 0550 57 00 75 0550 57 0075 amano ne fo no ofra en de obedi ka send usika no ansa na de edu na bro wa amano ne ho na enso wo Ghana he ya de a ye bedi kan de edu no abro nsa kan edu ni wi a ansa na ya je usika nyankopon enka obi bia ho enka obi a ho na send me doctor the number to Jennifer na free especially wo akra ofra onu be buki because one friend na wo ba obemo afan what the nipa do abeba no enho adwuma ene hunro ene bibia no oboa no ho e de ye so obo ho na on friend ya de friend number na wa buku kama wo kumase anso sepase na wo sepa obedi sepase gawo e kwa na obedi ye o me herbal clinic number no e 0550 570075 and I say 0594 873969 Dr. Yamisha papa obana wopa wona wodi abesi so no me de ne be ma what me do number be ma no no wafrew na ma mi so se ne bana na gine mu kano no ye woni bi a ye mfa ne mra eno krampo no before say ye be hu akra na ye enye da me ba ha na hwefo nyina hu ne say enipa ne nie ne de aduro ne ma no what you say na akiri no ye san de aba ha yo doctor e da say that say na ye be san we hye ya me entan hu me pa chomate oh fine me pa chomate abusia ye da mo ase ye ntwe ye mutaw na ye nsan mra big mama atena se ye betie sinkomonum me so for enyan enso so atena se ye betie sim na enkomo ne atesem ya twede da na ye de ato de da mame enko studio B na mempeke ye abosik won fa jaton de na emre ye be san abadwumade ne subie
Obadwa me da se. Na ye frase dia ene restaurant bi e wo Kumase ha wo hwehwe delivery rider ene wo mo aye adwuma pa ntie bia no motoka anase wo bia de ye adwuma ene ye wato adi enti wo dia ne se obefa ahoma no afe no 0208210789 0208210789 na onu wo mo adi ntan so de be ye adwuma yi onso betimi anya ebi aye love and Ojo, what's on this channel? Okay, and I'm checking some fro. Kaish, a soon top send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, patch on my friend. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm over sending me scan. I didn't count what the cosine will be sending a credit discount. Oh, you're the buy and so I'm equal here. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android so kuta iPhone and once we download the app na two phones so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. And I say, when you're fantastic. So say, dear, we in charge when you feel one cassan. Losing the layman capsules. A mouse is in go to my yedding. No bread you must saw with Shankasa. Nana, no, near. so Lawson Locke, Mr. Unless you I'm also what if you want you're free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Attention, Lawson Locke, Mr. Losing the layman capsule. What your bem more than a lamp. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. And men didn't feel do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come. FD Ashisha sa a jedi and crato you adja to muse a. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Nanda na wote ho wa ye stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe me no. E mo ye titiriti. Mentumi pon sori. Ho na enwanwa. Enu
me freedom buy na me catch we say mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echeyi natural garlic papa bi ene edi aye aha na madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketo 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hum edro yi enya mapemfo ema wo ma nofo ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwadie nkratso yi atum 3p garlic mixture wo benya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu Ambrosio for Osei, Nhyira FM Diaspora Connect. Ane, yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni Ambrosio for nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, anasa wo Switzerland. Me ba chawo, emfa woni kra wo fi so. Ya beka no say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, anasa wo ye sremuni. Say wo di afahye bi, anasa wo birthday bi na wo die, wo wo birthday anase edwe bia wudie no wobetumi ede afa Nhyira FM so na yetumi ede dwuma no kama na yede ama eye free we ye ne abochi fonko a na ye eti wo abochi ba bia mepa chew wo video anase wo photo shoot to be ede na wo number na betumi dia faso anaso betumi afre yen no 0540 112434 number krona sanso WhatsApp enti dia wo bia betumi dia faso ne wo na ode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free ya ojo what's on this channel okay ene mam check them sanfro Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Memrandaba. Ofa, Pacha Mamma Fro. You know what when you say? Masoya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what the Cosi will be snowing per discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel crowd of mobile some semi transaction. Yeah, Jumani Yene, eti wakanin sem na timu so kesi so asante achimura bank where money grows. Kohona ko biye account faka crack fako tum o pebesian ya maubi edwuma bia wo ye bia wo dia sem na etumi aboa masom e wo studio ha mame nko big mama ho na yentinsi ene nkomonum enche cry be bia homa no tum ene de gya no ye so ye na no den ejare na no den buruburu japa big mama mame emma wakwa bebiem emra eye fidie no so ya me de na wafira tuntum ne de wa wonu me ya wo dai na ya we nsem no doso ase ya madwuma so ni na fo ye na nkomo ye ya wada ne na wo tweda nkwa bebrebe na wo tweda ya so wa ba panyi wa nkwa ni ni wa untimi unyi hu fira bi enye kwasam jo na ma ye hye ene nkomo nki edi nkomo miensa kra maami ane be ya yire yi won ne ne kire ya ne de ba mu ye hye abusuan mienu eye bogafo mienu Paul ne nua ketwa Philippi ne ye hye azumai ene mama vi wo mo nkomo yi kie pa che wo masomdwe aba beta sade ejana no aye hye dodo chese ye be che tiefo ne ahwefo awon se aha ansam ne ba se ye be siesi ne be kanadi asomdwe be ba na ade ba kwa mehu wo Paul ne Silasi Paul ne Silasi me kanu Paul ne Silasi o se o mo fa ase na aya ade ma ye wo mo ya mama vi no wa ya ade ma ye wo mo ya panti ade ba kwa mehu ni se wo mo nya adwe bi se one wo na timu app de a o ma ji wo no ma kire onyanza omo pra nyina no won beji wo no won be kire wunyansa enti no o se me gina mu se me pa chew nanka asumdwe beba nanso so no se de wo se ye ne se wo se kwa anwonafo hene ho ne de dwa ato because pressure na no den se wo fa se pa no waso wukudo nsurom na wo pusa ne okaya no amaya wudie na ayen kese enti wo se mama vi no oba fom
na echa opa na yedu ko si baabi na eba na di asundwe eba sana ma dwen me ti enye sa emfa azuma ide enso ma ya ade o sani o kan ni tia no san asuma me ka wonte omo de balance abam omo balance ama wo omo je wo ma dani azuma no ne punishment de ama mama vi omo de ama mama vi eno no mo sa no maye no na ye be sense say ye bom pai say urade mo na to kwasem say maame no de ne wura hunya ne say sa bre me ba no wadi di ana de na aye no ana himfa no nam nti me say tiefo ne ahwefo say obi bia wo benya no wanya number no ba bia be hie bia na jawada roma wa ma ye hu maame no eba no na ono so ne bo ato ne yem abusia for big mama mama gift dronko na yatene nka no kwasem ene mu ye dene no ye maba panyine sore ye so obeso meme na mu na misuro zeja wo mo be se de mo guso wo mo wi ye be hi me maame atofom na nso nyame ba fie no kwasem sane ya na ye di djuma no etoda ye na emu aye den na case wei wodi ya mesi ya besa betena so biem na mama vi ya wo mo punish ni wo no mo nyina ye ba ko na fe wo mo se o sa adwa ye mfa nsanya ade o dabi o se wo fa no me bisa ne se ada no ma wi bia no so ni awe kakra se mo kan no kore ensame sa no ma we no wo ye den ya che se e de na wo fa kwa den ka ko so ne ba mem ko so wo fa pa ne ba mem asam na wo de wo sisi na ha o se me ka se wo kan no kura moment a wo de wo si be si no enda ba mo wanya wachi was aka se wuti wo fom ena ma na wi na chi nto mo nyina no no ma wi abo ena mo yo mo hu sada na ye fi abusia ti se de maka no ye bekọ se bi ayigwefuo hene ho anwuraga ya ye ne wo ma na ye adwuma for so many years ye ne wo betena se na mpanyimfo abam ye de dwato ese ye de akoma eye mema mienu enuafo mienu na mama vi no anya kwan ono so atena se na wanya na somdwe ye da mo ase no miensa nya bo ane samame akua besomu adom tv sane da ye no movie discussion enkomo a wode bra ye no mama besom e wa adom tv ya to adwumadie no so kama nyame ya dom ochena ye fiada obra ye beto adwumadie no eso na ya hwesa de enkomo no esitie yenkwa ahoma no so taw na matisi as line no so aye hot amafo jalai wo mo mra so na ye ne wo mo eni nkomo obi aba so hello hello Hello, Papa, we didn't baby akasa free. Abraham kasa flow boy say Abraham I am you. There was a program I went na me chika ifu ganyo o ma do half landing go travel to. About Pa. Na ni ya friend papa ne ye ni ofa no program na. Ofa no to fa sia so no fa so pe na asem. Na kadie ni siye. You do so bra no oni ni bra ni ntem. Ana ma no so unu nsa o reveal secret. Correct. Ana oba be ka tell no fa ase no etem nyina ase no no. Ai. Etem nyina ase no unu nsa nkomo wadi bia fa nipa no be na oba ka kire no. O kan no so be ka kire no. The question is asase na ayo oba dia. Na mu ni aba atena so si dan wo so no. Obutu akwara na enyeye because akwara na bibi wo so ni ma me chefa wo omo nfa ma so se mu ntu ntia omo ye den omo afa ase no no omo mba ya ono nsu nia o kan se so omo ni wa omo ni wono fa ase no na atena ase ne so a ma obi amfa ase ne kwa oni ni ma me na atena nti omo aba mu ntu ni pa mu omo nfa akwara na chefa ma no yo yan call for so hello Akasa. Hello? Line now you what? Hello? Hello, Adwa. Mama, we didn't baby akasa free. Akasa free just so no man can. Man, sama me entie we we. Me chia mama what mama. Big mama, ode de me chia wo big mama. Na mama me na akasa.
na my maame na ka se Yo ma na ho ye na ho ye de ya bi e mema no na ka kire mo se wo mo boa pa ene wo mpati tu enkwala ni firi ya yi no so ya wam ene wo ma ye mo ni abenye mo papa ba no ya chade ye no mo nya mo de wo mo maame nso anya ne de wo mo asisi ya tim afa bi e akola yi so no na fi bom wo maame egu 7 months ne papa se egu aden wo kwa yie no wo man kodi akola ya kwa yie wo no wo mo re ahmache 30 ene oba wa ya asemna be suro hoda 30 no be bo wu kunu mu asemu papa no ka kire ne se siru ansan ma bie puno no siru wa enti akola ni bie puno no an wo to share ne so enti wo mi akola no wo fomo ho na akola no ko to ne so ene ko so ne so mo mi sa akola ni bie akola ni so be je ni mo ene no de ne ko si akola na ti Oh, free and man so yan ko for so. No. Hello, you. Hello. Me va tell me di the garden like I free and okuma. God my intio. Mama, the American say you know, wa pa afi no. Ye best remo pi wa pa afi no won hwe yo na obia ne ne kuro mamre obi wa wadi ajade. Enti wa fa se no I think wa bufform pa adina mo ka no aye se be aye wu asamo because wa fa se atese wo papa nti eni kwen se wo kasa etia no wa fa se wo wa fa enti ye be sere mo hwe na mo nti ti oba you know akwala no wa bufform pa Yo. Was so mra from I am crop for so hello. So didn't baby I can say free. Right. Hello. Papa, my entia where we are. About Joanna Mpacha Hotis. Copada Roma, ya ye pa. Me chia a big mama so. Yo, just an evangelist and mama. Maybe dementia man me chia ayala and finish sports team. Okay. Obadwa say papa fo we no. In fact, so wo abusua pa wo abusua bi na so wo fa mo pa. It is say wo fa we ma abusua no enkoso pedi enkoso bi ma abusua no mu da. Umuya bay makas umuya bay bun saman kasa. Sort ya see. Mo pap mo se obusa obajo obusa ne se. Na you know more fast no ma me no. Right, wada roma. Ajama na se bun sama wo kan ye no ano ode kakra wada roma. Yes robetwe no final to ma twen ho asai kakra. Oh. Ma twen ho asai kakra. Obunso obusa omusi omo no ma me ni nyina ye ma me baako papa baako. Enti se o maame na firu ma enti asase no maame do o maame do ni chefa waza e prot no bi na so no o maame de so no wasi dampon miensa se ye asi a muti won fira asase ne so ti ase adwena se de maame ba ko no be kan no e pa ba ko no boy se ne wo fa ase no so onya na obedi ni bone anase we be ka kire no e na ama no ho ye o mohi so mu so on ka se nzo kan bibi se oko mukrum vota ono ne nam ne ade enti omu nyina no omu ofafo no mienu ne omu ofafo nyina yese wo ya suru wo ya obi asuru ne yonko so ti ase na nko ndi onka mo fo ma me chefa ma ne mo si da bi gisto tufiri onko papa fi se o ma me de onka abusua no ho bi eno ma bi wo ha ya omu hwe ne yie so ti ase ma betena buruchira be bɔ mo bra aburuchira akora no mo bɔ mbra mo anka se matima yi mo afemu papa asase so na mo ahɔ na mo kɔtwe manso ade be su ba akora no adi wo fa ase a wo ne bro se nka wa se ofa papa no nka obadwa nka okora oba nko wo fa so oba nko no se nka ba se da bi maame wo yo oba de nkensa no kora de no so wo ne nyina na ehwe bro so ti ase na wo yo bro a wo so de mina wo bɔ na kunu no on so hwem on fa defend no ho
on wasa ko kana chi aka o mo sisi o ma dwene do mo yere mo a o mo no munyai because e bia se me yam fa ya pa dem ko ba bia ya ko for so line so ye hot obi aba so ene no enkasa hello Abaja. Papa, we did be akasa free. Abraham Etikoi. Abaja we Wọ́n sẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa lọ bọ́ ọba ìṣòro mẹ́ni tí ọba kòtò. Nti ne kutu ni mu no a ọ̀fà ń túṣẹ́ no sọ ẹ̀ nà máa kọ́ sọ́ọ̀ ní bẹ́ẹ̀ mẹ́wàá ọ̀sá ní sísí ní sírè mu no. Nti ọba àkọ́lá náà nyẹ́ bu àpẹẹrẹ sẹ́ni ọ̀fà ọ̀kọ̀tọ́ àṣẹ ní sọ àṣọ ní bẹ́ẹ̀ mẹ́wàá tù no dàbí. Ọba bí akọ òṣòro nani tí ọba kòtò. Nti ọ̀fà no ọmọ nfa àkọ́lá no mbata no na ọmọ ni wọn àkọ́lá náà hwẹ́ àtàṣe no nkòbí kura fàáyé. Oni ni maame na ya atumo ma betu nti omuntu akwara nda ta mu na omu ni akwara na ntina ni da mase Ofu froso hello Abajo ama he o Mejo so papa Woni aboti ni pepi Austria what say me entie o Na ayi atetehwa no okunu Wadawroma okunu woma eburo enye papa bia o se nipa wo de nsa ehye wadwene mu a ewiki brain no se nipa wo nnom nsa nyeme bi ho a wo nye na mesre wo fafo no se oba ofa se de ni hye mu a se ni maame nso won so ye jaba endi ni maame ne fata won so na jafie na oti an wa benya asase wo na jafie enti oba no watini maame fie a watini na fie enti omutu na enye yie enti obo mra fom na omo kansesie ma asomdwe na nipa nti na nipa wo ho so oba o kaso ono hwi bomu yi enketenkete chewa ebi oba no aduane abrɛ no wo fa bi enti wo fa omo nya abotre na ya ntwina ade na mfiri ho nyame nka mo ho Nyame enka so yem pick calls ka kaze na interview ni so yem pick be two bi nka ho Nhyira FM Obi abaso ne no nka ene ne nka salas na Obi abaso hello Oh me ma Mejo so e champon Oh me o fa kwata ni ma so Kofiase no takoti. Oh me, mami manu abedwafo nyamoni adwana menchia Kofiase men nyina. Champo prof in Nigeria, omo so techire den. Oh me me ka kire me papa no betna wo se wo mo enya abotere mo mra fom papa. Sebi you are na ade ba wiase no. Wo me wo ko. Ana mo so da bia mo nyina dure. Sebi mo ye mpanimfo. Nti mo ne mo fa se twa mo ne twa kwa kosisei. Iti dia mesra wo mane to munya abotre no mu ntie dia mo kana afutuo na mo de be mo mu nsom na wotimi ne wo faase antwe enkosi baabi e dia sra wo munya abotre na de mo be kana to mo ntie me da so wo me yenso ye da sipi abusia yetimi fofrefo biem enche kra meje mu na me de ama abostig na wadi dwanu ato so e de ama ye na me kai mo se Mother's Day promo no what you say Mother's Day is just at the corner nyame ya dumwa eye kwasia day eye 11th May ye bo jadata ewo Nhyira FM any Love FM forecast ya na ye ne ye maame nom ene ebeka bomu ya ye aduane na woni sorry ya de wo mu bedi dwuma yi enya sorry bia say Assemblies of God Chapel ya ewo top high ya ye ne wo mu na ka bomu na Mother's Day no ye di ni kama e matan ye wo ho e meku e wo ho ene ye ne wo mu be ye aduane no na nya no nko a o ye wie no ye cooking competition no ewie no ye besan so acha ye maame no made ye becha ye maame no made Enyumre ya ofie kwan so dwumadie bomode ansa wo be freso se wafom maame kwan bi so na wo pese Mother's Day yi ye fa kwanya ne so na ye ka wo ne wo maame bomu a ye asanka etena se wa freso wo mu di dwuma no wo so kama na emmom kwasie de de hia yen Sia ye wo Nhyira FM ya ye wo top high e kwantempo no so top high kwantempo no so hia ye ne Assemblies of God e na edi dwuma no dwuma de ni ato ne din say cook for mom
Cook for Mom, your number one account radio station, Insha 104.5. And I did you met your wing na ye de brauti Mother's Day way, ye mammy when you make Kaiwo. Mother's Day way, oh, mamma, to be quite channel, oh, mammy, or honey, and sending him Mummy and Yaya, mamma, Musa, Bosumia Quantro, a dane, Bosumen Kono, a dane, and not from Musa, Yankaya, mamma, Capres and Poa, you bring be a farmer, mammy, Uber to be so far, mammy, brain shy from her, yes, celebrating the Kama, Yamia Duma, Sunday, ya, a bay, Tikaina, a son and son, Kaina, a son and so, Betty Jumana Kama, na et me abwa, na et me but floral tissue, the moon dada tissue and wood duo, who you see the bibia when he ever do, tinka when him se be a calcia and take I floral tissue no so sana etia kama ya bibia edida na kwamu mi jamu na mede ama eye abose obajo amati somne di jano for my ye with us na ya wada ye ntanadwuma mu nkyesa nti ye kon tew na ye nante dia mesrew se wapomuden enyina ye a me kanfo 3p garlic mixture na ediama na omu kiremu se omu ede garlic son na aye aduro ya omu mfa nsuo bia na se nsuo hie bia mfremu anu nye euro bi nti wonuma ene enyade a adokoro bi ti se ebia na etimi ateso dia ma wo ye oba so na se ofiki ko mun sem no enyina ya nsrew ma wonsanka 3p garlic mixture emfani bi na enonom na monso a ene esichire ya dia mkire high sugar level no ekoso no ma wonsantimi kabi wo nso na nche na na etitriti utiafo ose ananse achebe ananse nso nyo posi ni ntimi srew ma wonsanka 3p garlic mixture bi na ebobo na yenso a ndwedwe achi yen eja 3p ya ye ne ko na yetimi atu ase papa na abofo ha besiti wa ye kutu sade nko a enam se we no eye garlic so ntini oluma tew so kama ama wo shepu no aye fefefe na upenupa bia ubenya bi dani heba misty heba culinary heba na apedan we in charge when you feel one kasa na lemon capsule na garlic no to juma yedin na kweduma so wo shankasa na obi emfa to kwam na no achenchina wonti bi bia se nimpa ni kasa 248 and this is you if you want to profit 1000 na only 3 yegyina yenim se katete no na yedi bidie ni ebontre na etwitiri yese ene ma na yakosia anopa bia no asore na wabu bidie Dileman capsules ememe dunfi du wo chede kronkwane na law care mixture so apefo ema wo ma wo manufu ene wona woni fie du wo twenso kan FDA ahye saa ejede nkrato yi mu ajato se eye ma wonsanka kete kutu paste ni bi na fa twiri wo se na ene enka wo num no ebe ya humka na se oda odofo nchen a what imagine when you are fine na eno kwampo da nchen so se oda kete kutu paste Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0527-152-158 or visit them at 48 Port Street in East Lagos. For more information, check out astolinks.net. 0246 864 798 0501 4544 62 Kerchako toothpaste happy smile na blueprint DNA wo mo to nsa vrewo sei wutimi hye pa yi pa na ne ba hwe pa ya ne ti dadwa so ne batifia se metro master e bia na mfa mesrew ye DNA na hu sa akra na wo hwe no ye chese ade no wa wo ye mba na wo hwe no so de be ya dan kwa ma bi wo nkwa hwe akra enwene nka se papa enye mese no ndie ne ye mekọ ne sa yeso nti blueprint fo se bra DNA no ye ya ma na wo de mo efa o samples na wo mo de ko US abrochimam na akọ test e de aba na yesa no kwaredie no egina mu brane wo de ane se obekọ o website no www.blueprintdna.org na wadi nkomado do na e de afiri ho wo mo achi akwan no be hu mu kumase enkran ho takrade na all the 16 regional capitals unya duru ho a obetima hu blueprint organizations no ho enom yetwe nkomo e wo 0547 11 39 and 57 na
na wabuki appointment na sidi obadwa edi kan ye no nyame ya aduma enche bia na ne Mother's Day no baso enti wonem se bia wono maame montam nyina ya ebre na so sam siesie sanse o maame de wontim ne ntwema nso a enye fe odia ne se wodo hobobo Nhyira FM ene Mother's Day ye ka adofo di abom fa bibia che ya bibia manenka wati asenya hwe jamanenka o maame mfa ho ne boni bia aye obia sabi wode woto ne yema boso me promo tetie ni nyina mu no asembia ni wa betinda show mu kase onnen kasa dame so fa cheno ne sa yasunti na Nhyira FM de sa adwumadi akonso a afia mu anaja ye enti odi e frɛ 0245 594 425 0245 594 425 na odi nipa kura opese ye ne twetwe nkomo na sa kabo mu fa no moja ofie pa so e twefiri wa na ko sela di jan na se plan ne ye sese mu chem kama pa adwumadi 3p garlic mixture wo kotodwene waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hum edroyi enya mapemfo ema wo manofo ananse nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwadie nkratso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu Ambrosefo oseye eye Nhyira FM Diaspora Connect ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5 na dwumadie we ni Ambrosefo nko na edi enti se wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France anasa wo Switzerland me ba chawo emfa woni kura wo fiso ya beka se tribal wo ye se wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono anasa wo ye fremuni se wo di afahye bi anasa wo birthday bi na wo die wo tu wo birthday anasa edwuma bi a wo die no wo betumi ede afa Nhyira FM so na ye tumi ede dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ni abochi fonko a na ye etu wo abochi baby a me pa chew wo video anasa wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anasa betumi afre ye no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti de wo ye bia betumi di afa so ne wo na wo de amaye ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free yo Joe what's on this channel okay ene mam check na me sanfro Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, Pacha, my friend. You know what when you have to say? Masoya, yes, Nana. Not day. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in Pacred discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download the tap sender or send this camera wipe. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the dear. If you see a fan of baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download the app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay, yo. Tap send. Papa no. And I who is it? Why you fantastic? Yeah, PF. So say dear, we in charge when you feel one kasanga. Losing layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must saw with shanka sanka. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, unless you see what if you want take your free to come to I say for semi boom round them see dear someone. Me matentia, Lawson Locke, Mister. Losing layman capsule. What your bem? Oh, and allow. Hello, Losing Locke, Mister. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and medi mfie du wo twede kronkon anenum and a low care mixture so apemfo e ma wo manufo ene wona woni mfie du wo twenso nka ho FDA ahwehwe saa ejedie nkrato yi mu age atomu se eye
Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Now then, I want to why you still for Sano. Eh, ono kwano Jama wa bre. Akos, send your mensani me name much chimeno. E mo yeti triti. Mentumi pon sorry. Who name wanwa? Enwa me freedom buy na me catch we say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papebi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam for coffee po catch me say. He work natural hair for bi drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hum. Edroyi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. I'm brushing for us saying, Nhyira FM Diaspora Connect. Amen. Yɛne wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni ani abroche fo nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba cha wo. Emfa wo ni kura wo fi so. Ya beka no say tribal wo ye. Say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye siemuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo wo birthday and say edwuma bi a wodie no wobetumi ede afa Nhyira FM so na yetumi ede dwuma no kama na yede ama eye free we ye ne abrochi fonko a na ye etu wo abrochi ba bi a mepa chew wo video and say wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so and so betumi afra ye 0540 1124